di enkomono na eye owusu a Rosalinda di Rosalinda no boy ana meka isini bi ana ehwe no mre bi wo free eye anlaga ya wadwane abetoa eye obrajumadie na yene no eni enkomo na yemisa owusu a se owusu a ede enende wonam owusu a etese chede osi nyame ado wani amre wo fie na aba yo ho achebeni abre wadidi achede uni hwe obedi banku obedi de nyanya medi ampa osu awie ide na de onam acho na metima nchen wa itimiti osu aye bi ka hu acho na metimi ma nchen wa itimiti na mo 12 years and I'm decided say me come papa wa akra obo ntimi come papa ho no na ne waware ba na ne no owu mienu onyim ntimi ko eridi mu ana ma me ka asem no nye rap na rap tobo wa rap pen achede na me ti me ko na that be medofo e ya sem ni eti panyimfo tie bi tetobo na kire asem mani so why me ko na papa ware fofo na ne we na o mienu osanyi ti me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante Rosalinda kasa kese kakra me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante ono me ne free ma me ba ko nti na ma me ne ton agiano obom station ho nti edidi mo na mka chem papa se me sonda ye no na o ma chechire ma me no ana papa ka chere ne we no ka chere na busionfo ne se me ne se my do o ma chechire ne nti that moment na yesi ma me ne so ba be di ade ana mka chem papa se he no ama na ede endi ade nti mumu ho na ewiade we ekro bi beto me nai nti ekọ asoro mpa bobu o sa akromu an na small boy bi na edi na small boy ne ka se me ye bayifo me na ma chechire maame no nti na why na ka sa wo ye bayifo boy bu okromu krobe mu obom ne wo hin ewo ai kaswa obom nti boy ne ka kire wo se wo ye bayifo boy ne ka se me ye bayifo nti mo wona me nua Ronald nso betam ene maame no nso betam na obi ampe mani mo ahwe na papa nso koka kire na ere ne se sie ni ena esi na ere nso koka kire na busuafo na busuafo ne ba na mo kasa mani mu ro fof we ne be hu mi a me si me kuma me no me ye bayifo why busuafo ba me papa yere no papa yere busuafo no omo hu mu abontin a me meku maame no me ma chechire maame no hu te di ma na maame no nya stroke na omo de ne ko kofi kwei omo de ko kofi kwei maame to omo de ne ko e na okoda ho be week no e de ofrum to ofrum omo bae na so fu be free kofi kwei maame na oba na omo wuro me hu awuro me panty na omo bo ma de ja okro mo yi na why na free baby be wrong so for no oba ye ne say obetutu ohun boni na ewo me mu na fremu na omo ba wuro me hu na ka ma de ja na papa zo gina wonu zo e video itina me ni akwa bi so ye friend mo mi na omo si akwa no so ye bayifo nya botre asem no baby aduru ne hu hia me pa me de be free baby ma baby sa wonsem bi wo no ma me na na etie e watimatim yes sir wo ma me na ahwe wo a wo papa wei wo papa na ewo akra dey na ma wo free ma me wo se wo kore wo papa na me ti ma me nche no ni first ni ma me ti estimate chairman na ma me ton oye ni ke situation nto anu wo no de be hu be ma bo e kan se force la no so ton ya wo no wo hunu wo papa se wo no ma me ne wo papa nyina ate ya wo mu nyina na tete wo ana Minya 4 years na mama me se papa efre aduade ho ewu ma aduade o fre aduade nko akra so okotonton ne em mesra mu hana wo wa bremi tissue na aketa okura handkerchief kura yo esu ne de ya na wachoboate kasa enti na metini ya wo me na mama minya 4 years ana mama we fie na miss we be friend no Linda mama obeka kire mama se wonti asama aba ese papa ko wale fufuru ma na ere no ko awu ana mama se na sa de onko roma he no nko baby da enya adwuma ti mumu na mama se onye skin o ko hand down chairman ti okonya hand down etimetim chairman ya okonya hand down we etimetim chairman nti that time na minya 4 years na me be ma no so 9 years ana mama be fa me ni minya no mienu efiri ho no de yakọ etimetim to de yakọ etimetim na ofre maame efre na maame watakra de no de yakọ nti sa kwotena maame nche watakra de kakra nti mu wona papa nya chance e be fa me nua be maame ekọ akra be pem de ye hu ne bi na mkota maame nche ho etimetim
Jima me konya kunu ana no kunu ka so ko baabi no yesi me ye baifo me na me na wasema wo kan yesi me ye baifo die pa wo ye baifo pacho de wa huna de pacho me ko muzama mo ka chem sa adum so Uko sorry Mozama Disco Christian Church aha ene ka chem sa adum wo so tutu say enu ti na tambia obi ehun so ye baifo Bibisa wa se mesi hu na de bachan hu na de eti ase se de na hu no bachan fa na ye di ni rasunsun mu na ka bibi mame de na hu no onya hu hwe wa ha ye tin kosi form ye na hwe soro ah bachan de Mr. Foya no pa hu no we hu hwe wo ne ho bachan de ujidi bachan eti de na ma wo papa a wo ye wo mame kunu no wono no ba wade afoforo no a wo be sha se so bo ba yi die na wo ye mimi de me ma nya hwe de nti o so ye sa ne so se dan tam no was kanti na juma be say ye no na no nua bi se o de ne ko ba mi to mo ko ba ye no mo ka che nti me mi ye ba ifu na ma no su jitu mti e kom pa e bo wo fa de man ponti ma me o mo ka che nti me ye ba ifu nti ne na ye me na me se ne sa de me kom papo okay ana wo free wo ko papa won so o ko papa yire nso so esofo se wo san ye baifo sa eti den ne edu ko gina badwam ne bo wade dwa no ma me ni free mu no ana o mo se me kekan o papa yire ni free mu o kan se o papa yire be free mu de man kasa me ka chere se me sunda ye no ma chichire no de na man kanza se na akwai se ma me no me ko ono me fa ne se me ma me no bibia no nti bebe oboko bia na me di nachi aha bebe oboko bia na me di nachi yo nti wono mbo wade jane ade ne chire ja obayi ne bo omo bo ma de jano ana mesu ama pokia ebe fa me free akra ono de me ba agiade okay to asoi to de me ba agiade na me ko JHS me ko school nti me ko jan JHS2 ti mumu na me be hu kwaku 100 no kwaku de kwaku 100 ni di anu no kwaku de 100 ai Rosalinda kwaku de 100 na se wo man twere ne ye wa ha no ko ha di ho anya kwaku 100 ana de Edward pachede kwaku de 100 to aso yenko nti me be hu no ana me sha se me ne edeti danta me ko school nam na ma me 2 cities na me ko school okay nti me be hu boy no me ko school no ma me bo 5 cities bo ha 10 cities nti that moment na ono coins na me nim se menyim na me sa call boy foforo wa fanchu sim ko show that boy no wa fanchu no 1 week oni kwaku imando ed no da wie ye no sa bre na onim se oni ne da mpred do sen fache me pacho bebre nti hu ne na oni ne te se mpna sa be no nya fie sen pacho no mo 14 15 ha 14 15 na no wan te akoko shia kwaku imando ed na me na te agiade nti na o ye den na utimi kokoda kwaku imando ed ho na akwai ti se me na ada na dem na me so me da me de sa nti mi se na o ye den ebi wa ha tie bi asoma me se me nkota ade ame ko hwe ensese mani abre o ya soma se kota ade na najo na awia mi pese mi hunu on se asam no ye di free baabi na ekowie baabi se ye hunu ni hini a ye ntimi ntu ase ma wo de wo pe pacho wati ase eti na bre ben na wo de ko akwaku imando ede wo betimi adi adanse ese ampa Rosalinda no oba bre se ai wo kan so oba bre ben na wo ko pacho enumre pacho bedtime besa enu na nso mo 6 no akoshe de abre wasem kwata eti no nsia radam sa na de biem na ekoso pacho kwa na msme pie kwa kra bonu sabre no tze wanya sai afuna me ko 8 menya ni 2nd October fina wo ko sai 18 to aso nti emumu wana me ko afanchu ko di be wi debi o free una na da na mse ko be ma no be impress se wutimi kai bebre sen oni tina di be sen
Mene Pacho, say, is there getting to 3 months? Na uno usi wanya say? I feel I'm 18. Ena anti form ni. Pacho. Abusua for mesrew. Yeah, be ya physical ayi wa ha say. Na ya 18 no tuo bi egu oba na chi no. Branch 104.5 now the bra na be hwe bi. Na wa so di one say. He ade bi bo wachi. Peja kita ne sorry na me say 18. Wo body ni a. Mo na chi de ne sorry. Sorry gina ho. Dada ho kakra unko beauty pageant da. Wada shasam 18 years. Ana utuni. Wanya bro me sure say 18. Can you Pacho me. Yeah, wa fi be mu. Yeah, on 2nd October 2007. 2nd October 207. 207. So mo check me big mama okay guys so no. Tena say. Enti bra na wo koda kwaku Emmanuel de ho no mo no hwa ha. Hwe mani me nam no kasa wa. Bra na wo koda ho no wo so won kan predodo ade ko ho. Na bosumi be sen na won ne tu ana mo wo koda ho no bosumi ba ko bosumi miensa wo de wani fama be sen. Ejimane fama getting to 3 months. 3 months. So 3 months ni nyina na wo chi ma 14 die. Pacho. Enti bra wo free kwaku Emmanuel de ho no. Na 3 months ne de na aso. Wasem a wo kan ni se wo kono so na wonim se wonyem. Neboa. Eti na wo chi ma ko si se odi free wana. Me last chima me fan say me last chima me chima ye no me call me ya ma kwan am sa call me back ti me call am ka chan say me squat na me shell ayetietia no apam bi ma na me sa de ba ti me wo ma mo na me chima nti me chima na me call ye no am me free wa me call na me call afranche de wo kan nsiso o ma me wo na chima na free na call hin na abese call afranche. Then time na mom na ho no na ko na menim semenim ti me firi ma me firi aduade ana me ko ma me ho ti me ko ma me dade na me ko ade chi na me hu se moja yede etum na ma me ko to pad ma me nti ma me ti woni be ma ni hie ni nyina na wunya nchi mai sa na po so kire acha iti woni ni hie ni nyina na wunchi ma da na mi chima de o kan no ko ewo acha you sure yo enti wo free na abesen ko be ma bi wo wa francho e den na francho no na mo na wo se o me kwa francho ko be ma bi na ko ye ana ba ne say di enkomo no na eye owusu a Rosalinda di Rosalinda no boy ana me kai sini bi ana ehwe no mire bi wo free eye anlaga ya wadwane abetoa eye obraju madie na yene no eni enkomo na yemisa owusu a se owusu a ede ne de wonam owusu a ete say chede o se nyame ado wani amre wo fie na aba yo ho ashebeni abre what did he uni hwe obedi banku obedi dey nyanya medi ampa oso awie ide na de onam acho na metima nchen wa itimiti oso aye bi ka hu acho na metimi ma nchen wa itimiti na mo 12 years and I'm decided say me come papa wa akra obo nti me come papa ho no na ne waware ba na ne no o mienu o wanyim nti me ko eridi mu na ma me ka asem no nye rap na rap tobo wa rap pen achedi na me ti me ko e na da bi me dofo e asem ne eti panyimfo tie bi te tobo na kire asem mani siso why me ko e na papa ware fofo na ne we na o mienu o sanye ti me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante Rosalinda kasa kese kakra me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante ono me ne free ma me ba ko nti na ma me ne ton agiano o bom station ho nti edidi mo na mka chem papa se me sonda ye no na o ma chechire ma me no ana papa ka chere ne ri no ka chere na busuafo ne se me ne se my do o ma chechire ne nti that moment na yes ma me ne so ba be di ade ana mka chem papa se he no ama na ye de endi ade nti mumu ho na ewiade we ekro bi beto me nan nti e kwa soro mpa bobu o sa kromu an na small boy bi na edi na small boy ne ka se me ye bayifo me na ma chechire Mama, it's not. Why na casa o ye before? Boy, who kromo. Krobemu. Obom ne wo hin. Ewo I kaswa obom. Nti boy ne ka e kire wo se wo ye before. Boy ne ka se me ye before. Nti mo wona me nua Ronald nso be kan am.
And maame no so betam no bi ampe mani mo ahwe na papa nso koka kire na ewe ne se se ni se na esi na ewe nso koka kire na busuafo na busuafo ne ba na mo kasa mani mu no fof we ne be hu mi a me si me ku maame no mi e be Why you busuafo ba? Me papa yere No papa you busuafo no. Omo hu no abontin a me ku maame no me ma kire maame no hu te di ma na maame no nya stroke no mo de no call kofi kwei mo de ko kofi kwei man to mo de no call no koda ho be week no e de ofrum to ofrum mo buy na so fu be free kofi kwei man no ba no mba wuro me panty na no mo bo ma de ja o kro mo yi na Why not free baby wrong? so for no buy and say obedutu ohun bo ni na ewo mi mu na fremu no mba ba wuro me hu na ka ma de ja na papa zu gina wonu zu e video Dina me ni akwa bi so ye friend mo mi no mo si akwa no su ye bayifo. Nya botre. Asem no baby aduru ne hu hia me pa. Me de be free baby ma baby sa wonsem bi. Wo no ma me na na etie. E watimetim. Yes sir. Wo ma me na ahwe wo a. Wo papa we. Papa na papa. Wo papa na ewo Akra. Ewo Akra. Dey na ma wo free ma me wo so wo kore wo papa. Na me ti ma me nche no. Ni eti first ni ma me ti etimet chairman. Na ma me ton oye ni ke situation. Nto anu mo no de be hu be ma bo e kan se force la no so ton papa. Ya wo no wo hunu wo papa. Se wo no ma me ne wo papa nyina ate. Ya wo mu nyina na tete wo ana. Me nya 4 years na ma me se papa e free aduade ho. Ya wo ma aduade. O free aduade nko Akra so okotonton ne ma. Mesra mu hana wo wa brem tissue na aketa okura handkerchief kura yo esu ni de ya na wachoboate kasa Enti na metiye wo me na mame ti me nya 4 years ana mame wo fie na Miss we be friend no Linda mame obeka kire mame se wonti asama aba ese papa ko wale fufuru ma na ewe no ko awu ana mame se na sa de onko roman he no onko baby da enya adwuma ti mumu na mame si onye skin no ko hand down chairman ti okonya hand down etimetim chairman ya okonya hand down etimetim chairman nti that time na nya 4 years na me na be ma no so 9 years ana mame be fa me ni mnua ni mienu efiri ho no de yakọ etimetim to de yakọ etimetim na ofra mame efra na mame watakra de no de yakọ nti sa kwotena mame nche watakra de kakra nti mu na papa nya chance e be fa me nua be mame ekọ Akra be pem de ye hu ni bi na mkota mame nche ho etimetim ti mame ko nya kunu ana no ko ne ka so ko ba bi no yesi me ye bayifo me na me na wasema wo kan yesi me ye bayifo die pa wo ye bayifo Pacho David. What huna de? Pacho, me ko Mozama mo ka chem sa adum so. Oko sorry. Mozama Disco Christo Church. Aha. Ene ka chem sa adum wo so. Tutu say, enu ti na tambe obi ehun so ye bayifo. Bibi sa wa se me si huna de. Pacho. Huna de. Pacho. Eti ase se de na hunu. Pacho fa ne di ni ru. Rasunsun mu na ka bibi mame. De na hunu. Onya nwuhwe wa ha ye tinkosi form ye na hwe soro ah Bachede Mr. Foya no pa hunu we hwe wo ne ho Bachede ujidi Bachai eti die na ma wo papa wo ye ma me kunu no wono no ba wade afoforo no a wo be sha se so oba yi die na wo ye mimi de me ma nya hwe de nti o so ye sa ne so se dan tam no was kanti na juma be say ye no na no nua bi se o de ne ko ba mi to mo ko ba ye no mo ka chance na mama suji tum ti e kompa e bo wo faade man ponti na me wo mo ka ka chem se me e bai nti ane na ye me na me se na sa dia me kompa po okay ana wo free wo ko papa won so wo ko papa yire nso so esofo se wo sa ye bai fo sa eti den ne edu ko gina badwam ne bo wa de dwa no ma me ni free mu no ana mo se me kekan wo papa yire ni free mu wo kan se wo papa yire be free mu de mankasa me kacha nse me sunda ye no ma chichire no de na mankanza sana quite say maame no me ko ono me fa ne se me maame no bibia no nti bebe obeko bia na me di nachi aha bebe obeko bia na me di nachi yo nti wono mbo wa de jane ade de chire ja obayi ne bo omo bo ma de jano ana me suwa mapokia ebe fa me free Akra ono de me ba aduade okay
to aswe to de me be jade na me call JHS me call school ti me call John JHS2 ti mumu na me be hu kwaku 100 no kwaku de kwaku 100 ni di anu no kwaku de 100 ai Rosalinda kwaku de 100 na se wo man twe ni ye wa ha no ko ha di ho anya kwaku 100 ano de Edward Pachede kwaku de 100 to aso yenko nti me be hu no ana me sha se me ni na ede ti dan ta me ko school na na ma me 2 cities na me de ko school okay nti me be hu boy no me ko school no ma me bo 5 cities bo 10 cities nti that moment na ono coins na me nim se menyim na me sa call boy foforo wa fancho si me ko show that boy no wa fancho no 1 week oni kwaku Emmanuel no da wie ye no Sabre na onim se woni ne dampre dodo wo sen fache me pacho bebre nti won ne na woni ne tse mpna sabe no nya fie sen pacho no mo 14 15 ha 14 15 na no wan ne te akoshia kwaku Emmanuel na me na na te ajiade nti na wo ye den na utimi kokoda kwaku Emmanuel de ho na quiet say me na ada na dem na me so me da me de sa nti me so na wo ye den ebu ha tebi asuma me same nkota ade na me ko hwe ensese mani abreu ya suma se kota ade na najo na awia me pese me hunu onse asem no ye di free baabi na ekowie baabi se ye hunu ni hini a ye ntimi ntu ase e ma wo de wo pe pacho wati ase eti na bre ben na wo de ko akwaku imandu ade wo betimi adi adanse ese ampa Rosalinda no obabre say ai wo kan so obabre na wo ko pacho enyumre pacho bedtime be sa and na so almost 6 no akoshe de abre wasem Kwata. eti no nsia radam sa na de biem na ekoso pacho kwa na msume pie kwa kra bonu sabre no tise wanya say afuna me ko 8 menya ni 2nd October fina wo ko say 18 to aswe nti emumu wana me call fanchu ko di be debi u free una na da na me se ko be ma no be impress se wutimi kai bebre sen oni tina di be sen mena tam pacho fan say is there getting to 3 months na uno usi wanya say afuna me ko 18 ana anti form ni pacho absuafo mesrew ye be ye physical ayi wa ha sei ne ya hwe 18 ne tuo bi egu oba na chi no branch 104.5 now the bra na be hwe bi na wa so di nwa danse hwe ade bi bo wachi peja kita ne sori na me say 18 wo body ne a mo na chi de ne sori gina ho dada ho kakra unko beauty pageant da wada shasam 18 years ana utuni wanya abro me sure say 18 kan ko pacho me e wa fi bem e o me 2nd October 2007 2nd October 207 so mo chake me big mama okay guys so eno no tena se enti bra na wo koda kwaku Emmanuel de ho no mo no hwe ha hwe mani me nam ne wo kasa wa bra na wo koda ho no wo so won kan predodo ade ko ho na bosumi be sen na woni ne tu ana mo koda ho no bosumi ba ko bosumi mien bosumi miensa wo de wani fama be sen ejimane fama getting to 3 months 3 months so 3 months ni nyina na wo chi ma 14 die pacho enti bra wo free kwaku Emmanuel de ho no na 3 months ni die na aso wasem a wo kan ni se wo kɔ no so na wonim se wonyem ne boa eti na wo chi ma ko sise odi free wana me last chima me fan say me last chima me chima ye no me call me ya ma kwa na msa call me back ti me call na me catch say me squat na me share ayetietia no apam bi ma na msa de ba ti me wo ma mo na me chima na me call ye no am me free wa me call na me call fanchi no de wo kan nsiso o ma me wo na chima na free na call hin na obese call fanchi
Then time na mom na ho no. Na ko na menim se menim ti me firi ma me firi aduade. Ana me ko ma me ho nti ko ma me dade na me ko ade chi na me hu se moja yede. Echim na ma me ko top pad ma me. Nti ma me ti woni be ma ni hie ni nyina na wunya nchimai sa na bo so kire. Acha. Iti woni ni hie ni nyina na wunchima da. Na me chima. Yo kana no kwewo. Acha. You sure? Yo. Enti wo free on abesen call be ma bi wo wa francho. Eye den na francho no na mo na wo se o me kwa francho ko be ma bi na akọ ye. Ana ba no say. Kan say oba no so ba ejiade mu. Ona na fofo den ta na madam fo ba ko ne madam fo ba ko na edeti. Na wo madam fo oba eni sa be ma na akọ ne ho na edeti. Ono na madam fo na edeti. Ana ye den. So sabe woni kwaku Emmanuel de nete ho je den na ti bi free kwaku Emmanuel de ho etwa mu be se kwa francho kwaku no fredi ade ho koi oko he oka so oko kwa homa kwa koyeju okay nti ye den na odi koshi abema no bema foforo na oshi ni di say pacho no ni di an ha mo de fa na kwaku ba ni di so so de mini nti oshi a wo no e ko sen ye den na otimi say opema wutimi free aduade etwemu basi twembe kwara na about etwemu swaba na about etwemu ahwi tira makro wutra kronom tira francho na akọ he ya twema kwa homa francho na atwema kwa homa francho no wo he e wo fa ye ho abeda se konkolichi na nso so wo mpana no twene kurase sheda makro moa na baby a wo kọ he ni sa francho na eben aduade eben ho. But how many hours? On anti crowd do. It's a day, Chilemo. And so, no, madam for ne, madam for Esther, none a boy ne, Kokuna me home and the corner of Fanchino. To no one am now for me, no, madam for the fire, Jacob, and I could never say me, maybe. Namitiasi. And I could ever say, Ope. Sabre no na kwaku Emmanuel de wahi no ko ofrikromo ko sabre na fun wo na ofre no na otene nka na ohwe na fun na mini fun na woni fun iti na ye den na woni ni do ko de enkomo na twato no udi ya ode koye na woni na jai David ntede adana obe ko no mbe na me ko child o station no hum no ka cha me se de mimi ye mi nja na asamba onka bi mami Emmanuel de ya bodini no dinu na ogba be mama hu se wan ka Emmanuel so ka che me no so dey o se de me ye mi nje na asamba onka bi mami e de na we ya no se jai so dan tam no ohun se na me ne kwaku ba ko no eye ko kasa e ofun so bibi say o say o use phone o so use phone ben na on kasa also na me de madam for Esther no phone na me ne kasa enti kwaku Emmanuel de ka wo ma wo sa wo na ni wie ye nsa bre no na wo ne kwaku no no ni din na wo ne na nkita ho die na wo ne nada de bi na afuna me ne kasa me ko me be ko me se asem atwa to akwa Adomne moburo hunu ne nti yakwada ye no wadnya ne ye de abankwa mu biem ma moja die mafusane a na ye beka se aseda ene ye de ma ye nyankopon a wote ase no ene aye kitansa bosome ne de to so miensa wa fimpimienu ene aduonu no mu me wakwa baba Nhyira 104.5 ye dwumedi a yatodi obra eso ene se ye ha se ye besomo sompa ne matena fisame yakosi se no miensa ebebo apemu social wo bre no sisi a ye donko abapa ho sima no dumienu me a medi jima de ho chia me medi e de Ohemaa Benewaa ye dem live on Facebook ura Facebook anu abo Nhyira 104.5 ye dem live e wo honom sanso na YouTube no nso so ye Nhyira TV bomade na share ma wonu bi na wonu ano so nsanka ne nyina ye ni juma ne mu ma ne nye fe fi se ya base ye besomosompa asem kakra ne me de ma na de abo kotokom ne se success demands certain things, including hard work, patience, sacrifice, consistency, and discipline. Not grace alone.
eti nyame ba ye de na nso tomne bi a etwa se wodi adwumaden kakra hyem esesa abotere kakra ba ewo mu a ese wutimi nya tu hu amama ade bi a woye bia na fe nso ye ne de bia ye discipline no ne se ya hye ho so ewo de woye bia mu kakra me de ma wo ene eno no eno ye di nkomo wo fidua mu ana feedback kakra wo a me de ma wansana yakoye nkomo no so ne se eno aye nuaba no a wo free ye so manya ebeka ye nsa ewo fidua yi mu hanum sei no ye Olivia Adamu enu aye si fom no ye bo modia edokuro ne kasa ya ma feidie ye nya wokuro ne kasa ye nya ne sisters mpanyimfo ene wonum kasa bra Facebook Nhyira 104.5 ne behwe bra ne ye nim edi nkomo ewo eye efom honom bra ye ne hia ye na ye ne kasa msa ha no na kasa no eho odin ma no nanso ye ne kasa nya abotwe no no wo bo modin ede eye ne sister number eba nkomo no ene ye beto aso ne edi nkomo ne awura de wombia ye bema mo ehunum ene ye nkomo na abena nkroma ofiri wo wase adwumakase kese wato efiduam ha woni okunu awade sembia ye maame mama efe amano etena so no obai se dimirika ba na abufo de aba no chen da chen aka ne de no de ba ye no wo ha ye ne bedi nkomo na fe ye kwaku imando de yiri Jerusalem da ono so nkomo foforo apie akiri sankomo yi emiensa ne ye de ebe egere to manim na fe ye ne makasa oba no freaking tampo ba no so akofa mofra ne de wonum aba eti netna sidin memfri anko ye ne wo na ye dwumadie no ama bibia aye kama kano ne ma abena nkroma akwaba ye misa ne se ekwa so te sen abena madam memo akwaba ya medi apom te sen bacho hoye yo ewie de na de wonam bacho ewie de edeme na mo ane se me ware ebe mebi we ya nwrani ihu no na sebi otwabe no the construction e ba ho echi obi twabe no di hu na me hu no so no woni maame biti e na o ka kire maame ne se maame no awo ne mawi no wo peba enti wo be ware me ne ma wo ama e na me enti oni maame ni nya akasa bebre e ma ne ko police station kura wo tafo mulu market so enti menene tia na maame no eye se me enti aware no kro ngare enti adwuma woni papa ne ye no e che se mu nsem bebre menene tena maame ne te no enti wani maame no so te ne na baabi a maame ne dol na asase bi da hɔ a eye maame no nkumafo edia enti papa ne ye na adwen sɛ obɛgye saa asase no no waye ne kokoo oni papa na awo nti na wo wa no mpacho ane nti wa no ne wo mase menene wo abaya ba ko me ka akiri no wanya 11 years okay nti wani maame ne ntam ye basa no ne kyerɛ nka wo mo gye asase ne na maame ne so nti wonya aye no wo mo gye afiri ne nsam ɛna obɛka kyerɛ am ka kyerɛ ne sɛ ɛnam wo ba ne nti asase no wo mo de ma wo yie nti san kɔ ani mpo bi ka ho ne san kɔ ne hunu de ɛbɛfa nti wo kɔ ye no mo gye sika ne bi ɛka ho no mo de asase no ɛma ye ne tena so ne yie ne kokoo egu so ayɛ na me bra ba ko wa firi mu ɔno nso efiri efie me ne nyina yɛ baako ana ɔno se wɔyɛ adwuma kumase enti wɔno so na asase ɛda hɔ kwa ɛsɛ wɔno na asase no kora de ɛbɛyɛ enti sɛ yɛbɛgye ne ayɛ de a obibu sɛ ne ansa minti ɔmfa nsan yɛ ho ɛsɛ ka se yɛntimi nya a ɔde nsan yɛ ho ɛna me ka kyerɛ bɛɛma no no se ɔbɛkɔ akɔhwɛ ampa ɔkɔhwɛ no ɔgye ne kyɛ sɛ abɛka wei no ho amena yɛ mmienu ɛna me ne no egusu saa ne me ma otu okoto nursery okoje no jamase biso ho a okobo aman no mo de ka no mo de akofa na ana se abobo ya ni timu de ni mutim ba todwa de me ya de pa me ni matutuo nso so ni madwuma ye okay me ni papa na ye adwuma no enu achi kura no bra bi san be hu me se o kokko bi ho na se mi kunu betimi ahwe so a na me se ye wo hene na e da school me ye chiri ho a eye so adufo asase so na me se wo ba me ka kire no osiu enti obaye na mka kire no osi wo de nani be kwa akohwe ena no so odi akire anwumre bo be se 4 mfrefo ma ba na bra ne ba ye no de ne koye ko kire no ko si se de kokoo na si aye no wontimi nye ena me se kokoo we ne de ma odi agye na kokoo ma fema ko be deda ye kokoo eso ntije na ye ni be nya mfaso afiri so ye be san so kra nya bi de adua kokoo na anyini e ka ye ne opupu ni ti anso oje
Disabre na afu na kwese na nhweso ne ka ho abeye miensa no obra ne de no ne bra ne de no e na be ma ne de no na obi so asama mu bia ka mo na chese eno de eye nhweso ya ya amana badada na emum enya bi duai se na anyimi nti eye okay igusu ayeye no a me ne papa yenso ohu me no me fie na me ne tie ene start ne de me ka se na enya na me boa we good pa ama me so me boa no good sesey no ye good sesey chese BBM woye akonhoma bom wo boso ye pese hu good ai akonhoma bom oye ade me ba yare a me akra me yare a bibia no wo boa me kama me da akra me da akra so pai so wo se bibia mu ana ho ne duru wa ana mu pese ye be sei bibia mu dia na ese no ka ho no obo adwuma ai sao pacho ai enti menene tena yeso menene wo abaya baako okay na me kura so me tone ma wokumase enti anum wo ye ne se ekumase no ma me enkobi enti me ntonsa wo fi enti ono ane nsa na no ono ano enu bi obu kota roba ma me a me oji ni sika kota roba no twia ne ka na ma je foforo no ma se atwia saa enti duru se ne nsa no kwa awie na chese mu sika kakra da ho na me de ma no akɔpensa se ni utwa be enti no customers ono akɔpensa na wo de bremi ekire na me call my anka kofa anam be kan ho se chese edwa na yedwa enti wo start kokoro no ka kire me se adansifo se de kokoro adwuma si adin ni ntino me mu akɔhoma ofi ono so mfa ne de ni nyewuram ne ba wa mambi e de wose ye hoyo fi se mi peniyi enti me ne no kakra bo akɔhoma de boa ne saa afa de edurumre bi se kokoro ne ba wo ne me ntokwa medwe nwana menti ase bibi kakra bi kwanko bisa papa ya na aye ntokwa de be yansa obetu afiri mi fie ho na okopɛ dan ha ni tu firi mi fie ho ni kokɔ apa wa bo mi fie onyina obetutu de kɔ de na de ntokwa ne ba ntokwa kura che se durumre bi a ubisa na asɛm kakra bi kura na aye ntokwa so asɛm ben sa bia na ye sika na wo kwaje afiri wo ala de bedurumre bi no nsa akɔhoma bo ho ise wo ye adwuma na sika bi ama na akɔhoma bo no wo da gusu na edwa no kɔfom nti mi bisa no ho ba bisa na ne buofu one mbe ham so saa na odi tu firi mfie nti ya akɔhoma bo ne ho ntɔkwa na odi firi fie ho se me ha adwen ontumi ne mentena mfie ho bi edurumre bi kura no wose wadi sika bi ahye baabi sika na yera ofrensu obodua ai se wono de ne ba na ohye machi ni so wontimi nkɔfa na me mampanimfo no ne betimi afa kyerese mu nsam de dɔɔso timi kɔfrɛ na kwala baako one na ne twa be frɛ ne ka akiri one ba ya odi om krom kasa no ebe kan ya woda ne dua ne dabre ne na nsanse na de kyen no hu sika baabi a wode hyɛ kuyi e kyerese o kyerese ese kadua no kebekum wono aba bekum wono ankasa asɛm sika yera no nka me mampanimfo no e na afa me so obefa me na mikuta enkola enum ne de ne ka ho nsia me ankasa na ma wo nsia dada na ba ko fi tina ken te se de na be ka ho nsia madam papa ikwan a ode me nam so no enye easy kura ka kire me se ono o kaso agyae me a ye be kaso wonso me nti atete obetete me enye easy na saben se no wo so watukɔ nti atete no kwan be so no fa so tete o se ebi wo ha me no aduane kura de kɔma na wasan me de aduane no abre me otu akɔ no wanka nkyerɛ se wo gyawa wade wanka nkyerɛ me se wo gya ntina me ne nnetie ekoduru me se wa amanim ma me papa mu ba mu e ma ye kan se oba de wo hye ni dwa kura no amona kɔnhoma edwa no etimi hye nti bona kɔnhoma ya ka awie ade a kye wo kɔfa sika abre me a 30 cedi ada 30 cedi ne na eso ni ne mienu nko ana da bi nkura ho me ma no sa etika akɔhoma na nka wo pɛ no be sɛ mi anka zakura me yi 1 million ka 20 cedi eno 1 million na otimi de no aduane be eze wiase no ade enti na 1 million no de die aduane be na etimi so me aduane pa efufuo no so pa akole ha o de aduane ani akole ene yese minni adaje kura me ya wono ahye gya ho ono aye wow ha oye so ye kama se ne kuro mu aduane nti woni mu ye ha oye so ye kama okay nti papa ya tena se kawi ya nkobo akɔhoma 30 cedi mso mu mankasa na de aduane so ma se ba sa ntokwa nti aduane anu wode ba no ujaye okay na kasa ne nya mu ne nam se me so me ya adwuma metumi se whisky nti no
Miss Wadden Crofo by so may any daman. Me trouble go pa. It all see. Into a buy and median in one more is a moon biddy. In won't be dim show, Miss Auntie Womo Crown. No woman who do when you mean to be some say blog when you go on. What day a day? I'm seeing you be see down in my hope one soin. What is and come my hope was dear. And can say the messiah woman. And come be see dynamite. Mama, mebo, baby, I want bonko moya bay. Brady can buy some common dear, so what about that? Dear Nessie. Dear, see, you say. Coco now was so fanning in a chin woman. Me bannerman and I won was some fanaka. Etches or boom ya bremsun. Nana bata wo na oba no oba na be ma yo ba na baba de sen ko titale oba ho e den wo san ate na afa madam asem bi no aka baabi a me gina kora papa ne pese aka kora ne be ba me nchen kora ne be ba me nchen agi so wia no wo ba me nchen ade why ne dey me madam me nya ne hwe wugidi bi gidi papa me wa dance fo me twatro da fi se me twatro nyankopon be twa meka na said wo from one producer ne ukunu ekasa no wasi dan ama oboa edan no sima woni nyina wani nso madam edan ne we he kami hia se mo betu bofo no de nani abehwe ade mankasa ne di oyeye ne se enam se ne ma ho boa so ye nti no ono ne koto iron rods no to cement e no mo de start dan no e ma me oji ni sika 9 million no de dan e dampon say no e dampon bi ni valanda e wa anim e dan si wo de si ayo mo so nsuo na abo ne saa ma poto bibiri e mu kurafu e ya mi am papa fie na mti kwa ye si dan no o papa sas e pa chwan in twatro da sister ade ode bo ame ne se e ne ofa aduani firi afumba ne manoa am de ama omomu ye adwuma na no de ota okodo yi na mirika ense de na ni nyina ye moa ni nyina ye moa na ade a woto ye se bia cement ene ayon ross de oji ni sika akwan be no fa so ji sika no wose wode ye na adwuma like oto de breo ode ba no say no kan no na ye den no sa ji ni sika back ai ni a oye ne se o mu ka se nka ma ye ready o be ya ama me no oni fie nti oba ye na bo na mane se asama papafo na kan no se ene mi wesika da ho enti me ko fana me de akoto aba o koto wanka so obeje ba ode ba ye no ka chem se oto ni nyina ma ni si 9 million si be na de ye na wo so de 9 million ni bo mu de ma no entwa tro da okuno aba ahoma no so enti mamene ye kofi edino de to so ni mo chingo aha chinyo ayo yo bra kofi mo kwa baba Nhyira 104.5 thank you thank you hey madam utie papa mi ti o me ma wa kwa aba na bi sasa wo to sen wadama nyamia dom me tlauna se me no kasa na se mantia se ni amano hauna wo mo de ne atu moto su de me ko baabi a mi je duro no wa hu okay anya ready I want to be obisa me awadama meyi wano medin di Ohemaa Benewaa na ewie abena nkroma asa ba ye nche biem na sem nyina ne se ajapade a esese nkebedi ni ho no o mpese wo beje mu di ama no de to so biem eba wo ne wunya ya abofra ba ya no wa sha ba ya kete se ma wo ma abofra ne ma ne nche ne ba no wo hu no e de na asie wo se ne ba no wo hu no wase ma abofra ne ma ne nche ma me nya sa na ha sie no odna bro yo etini o se ajapade e se sa wo ne ne che no e che no ho ba se o mpese wo beje mu no de ne che fa ma no Madam, hello. Papa, bacho mi ti o wadaruma. Madam, me say ma me no money plus yi ha no. Won ya collect. Sana mi hu no. Won sheda nya collect kura. Okay, won ya collect mama. Won ya collect. Madam, sana ti. Ene de no collect. Aja mi ti o. Isa no say wọ́n kásẹ̀ mi mpini sẹ́ akọ̀dánù mmanú wọnú pèsè akọ̀dánù wọ̀wọ̀ hínú. Ajá wọ́n sísè sẹ́yìn di ẹ̀ wá ti àṣẹ máa kúrò ní bá ní nkyẹn. Ní èkó na Japadeɛ no wọ́n sẹ̀m.
Into where I walk out, or I done in an into who said you pay it. Ni papa bi a wa ba ho a wo gina asem adi aba ya di ma na fi ade no ma na kwa ba ye tie na no asem wada ma o ye normal say wa ba ho a wo gina asem aka ade ko fi ma asem a na bi sa na me pese wo yi ma no madam ba wa tena ne wa ba o ka wo emfa memma wiase nyina te se wonye normal wo se ajapade enti no wato wa ye wa ha eno na me pese nka wo kire mu kakra Edika me dase. Madam yenu wahu. Se uye ajapadia. Eye wone wo yere ne wo madia. Ebisia nka hu bi. Nanso maame no pa boni bi so na wo dawo ya dia. Bibia wonka ho. Bibia wonka ho. Se maame no pray agapade ni beberebe kura na se wo be ma no wa de boni wo no ho a ye bo so mi ho yi ampa ye kura wo ho a wo ye den kura no ho be chere no eja ko fi mi pa cho wo si na me no wo banki eje pese mi gina ba bi na me eja ko fi wadamo wo si akwan ya ma mi fa so ja wo na eya wo ya nti na wo ma na agapade no bi Ajapadia no di amaya ma no no wahu won fa no eye na won ma okunu no a ba ma na wahu no a what would jam won to afu aja ko ba fi ma na wahu no a eja ni ya obi a ba ma ti na wura mu aya juma ta amma juma ba ye nyina be di so aja ko fi padaro ma be ma wo pro ti we jana won to aso enti mana so nte da no me ba ho me ka kire o sa me aja ko fi wadaro ma nya botere betie me kakra wadaro ma pa me pesa me bisa asem we ante me nka e wo ba bia ma yenti edi o kanwe asho mo sa ba kupra de oye de kandi su me se won to aso na ono a ti won to aso bi ti se yetena nkoda papa de no je nkoda no wanti ni antena fe adi da man ti se we jai awale ni bibia se aja ko fi sa wanti de me so me ka de me ka nyina we sa na me tietie mu gukwa me se wo se oba ikwan ofa so oja wo no eye wo ye nti na o ma ni bibia na wo se kwan a oba no fa so a waja wa wade no eye wo ya enu nti woni ni ajapade bia che se ajapade mi nya ajapade no se me no che ye dibi so na mi bu a wafa ta mi so mi na medical ya dia agam pada no madam tie asema me ne wo ka no me che se hello asamo na me bisa ne se wo se adwaman a wakwabo ana se mema wo fefa wo mo no ene kwan a waja wo nti woni ni hwe eche na me madata de koko kaka mi nja mu ma no na mi ndi dai koko no nsem te se ene ne kasa kire ne mu ma ne ti ase ndi dai madam kofi shinyo koko no mu ma na wo na ya che ya de da ahoju fikyire ho na ebedi prot no ye twitwa ye no wo ma me de hene sai na ade ma me chinyo hello me ma moto na gina anya ne ma moto di nyina producer wada ma moto ni gina ne na kasa esa ne yete awia bo yete mu sa ye ka de ye ka bia ni wa wote wose wonu ni bibi ache na wo kobo adwama na odija okunu wa ma ne broke heart madam obwa edo na wuja madam me say afia so no wati koko ni nyina awie no akofa 3 million ma me bi wo ho no wadi sini so wadi ma me friend anti ye fobi wo fre awurade nyankopon dabi wa nyina masem no wo say wo kobo adwaman oboa meba coffee tinyo me Pawada ma fe de emu da ho majina why ase me da se de na me pese ye ti ase kakra ne se wo so obayi obo adwaman ti na wo ma ne bibia no ana na madam na susu ampara wa se woni be matena ebobra ama mama ya iwu ma bi wu ye nso ti goje nkoshire ba ga ya sinita
me no mobra. Umami wuye, utie, madam. Umami wuye, manya no ho ade o. Asam de o kan no aka no pare. Manya no ho ade na nsa abusia gimi tum preko pre. Abusia gimi tum preko pre ama o maame nka o mo gina sie no na wotwe. Na de o maame tu fridge so. Ko tu fridge mu bosome. Di o maame ma ye kama. Misika mi bi ahye eyie no mu abusie wie ye o mo se ma ya aboka bisa no se o maame wu ye aboka kan onu ankasa o ye o maame a wo no de na ba ka so aboka sen maame na ankasa me ko bra ko fi wada o ma se ya sa tweko akira e be ma ko mo ye tintintin ene diem de na nka me bisa ne se ba bia wo ka se wagya wo ya wo bo adwaman ne ho na me pese nka wo kire wo bai mane ti ase na fe de o ya to aso o say Daddy, I work I say, obey Yakobo, Gamine, and I'm soon to wagya ya meant to pass all money bibiano. I want to come pass our bow. Now, which humanity as you want to see what Madam, Papa, me too. Woman say, Oba, will no steer. I won't know what I won't know what is so I jaw. I say, or boy, Jamano, Jawa, there. Me badna so na me bisa obey. Ya okay. Won ka hwedi an tese de papa na ka no kure. Ano de wo boa. Wan se wo ka no wagya hwa akọfa asem foforo. Won ka no kure no. A ewo mu no. Me bo adwaman ne ti a me bo adwaman. No o ka me. The area to me so. Let's say no kura no. What the area to me so. The area o de ma me no. Me ti wo se ne nsuo so ne me. Me bisa say papa na de akọ na bra boy me wunhuni. Wa se wa fa me chidia na o pese okumi. Ni wo fe ajapade ne fa me ba de ne kan wo kọ. Anu nti kwa bebre ro de fa so me ba na so de ne kọ secondary school. Dabi de wa kan ehu. Wo so de ade to me so bra de ba ya me se me ti wo se ne nsuo so ne me. Dako na fa he. Ah mama. That could make change. Yeah, friends. Ohemaa. Onu German, Madam T. Say Ariana Okano. The German ama wa papa ina Ariano. Wabwa. Say Ariana Okano. The German no papa German. Na se menya yare a. Kandere bi sa papa. Die ko so na bra bo ni. Wa ka chem se so na bo na. Say Ariana wa papa yi. Ano de ni bu na dia o fa yare ntiriye. Wate. The German amana ko papa. One I am pana se German. Because say o yari ya pana ko jwa. What are they me so? Me to watch it. Some no mami, o mami dam pa no. When you dey me to catch am say no mami no mo tia ko ye no operation no my enti. No mami na da mo kira. O ye no operation. Ko ka say Gaman and Wabo. Gaman no boy coffee. Beside the control papa when you say, ya warrior men pet. When jai or yet I didn't jai. Coffee, Pacho, tear me. A Gaman was say, meanwhile, you won't be said. What do you have? Na wa ye den na wunhu se o de ade ato ko fi nya botre o kasa ya no watie ya so ya kakra wada ma na o hwe me yare no ne ka kire me se papa na woni ne tie me papa zo kura be so me da ye se me nkope de ye ya me na ho anu aduro se minya yare se papa na me ne tie minya ye no ejina se wa wa ija ye no kura no e da ye mu na adi ja wa de minya ye me papa be so me papa so me tie ai me nyamanu me kai e bo so kase o ho se me nyamanu da me twatro so ntono so yade no wo se na yade be me se meti wo se ya nsu otere me se oba wa ye bra hello madam me bisa na wo se wa fa machi dia enti di wa fam yade na ka kire me se ja pade no be na bininti ene wo ye me sa o kume fa me bande na ko papa we me ba Mama Kofi, so pa madam, me so me pa Kofi a wunya abotre ntie. Adam mo, adwaman no wakasa, wane hwan ne bo adwaman no, ebi a wane Kofi, wane Kwame, wadaroma. Oh, madam ye. Adwaman na wa bo me se wo ka no, me se da no ye. Ya ma chen se na me ne ni da ye no a.
papa mataka so papa no friend no ka me wale dio me nan ka pepe o ka tan so eni na woche e no fa abetena fi ho o de be ma na ho ti ya na wa nya enwie wunya da kofi me ba ya nya na baako wanya wade na enwie da ne ba ya na na kofa be ma na da oboa na ti so ka ni nyina oboa no oboa me ni ho waboa de wo mu ni yare ne krai be ma ne krai a wo se me ware no enya be ma o ye mi kunu wo ya be wo ye mi kunu wo no nam no so a ni nya yare sa me de ti he eti wo he wo yade wie na acha se wo de na ware no krai ya ware na mo ye de ware mo ye de no watini kurom na me so metimi ha no nti wode aduro ne brɛ me ano wɔ onya mi kunu wode aduro ne brɛ wade aduro na ya mo ye ka aduro no ho oh sa aduro ndi wode ba wa kyerɛkyerɛ ne ɛwɔ ho na ma ye na mo ye de abiem o se wo mpana no oboa na obusa wotumi kan wo se ma bo adwama ya firi tete adwama ma bo firi tete ntima ma obi adi na wo ti wade ase wonya umfa be ma na chinya hwe prekope na yade ne be chewo madam papa wo se nkuo me se wo kumi ato atwene no afa ajapade ne so wo ka kyerɛ me se ajapade de he na wo ka wase koko ni nyina se koko ni ye mienu ehwe so no kra de ne fa se obi de enti mienu na obema me biem enu ntra wati asetie na wa ko fanu o wo me sima se one no temo madam ne se koko ni yan fa ma be ma no nko te no ni lu ni ana ya de da bi koko no wada ma ti o ba chontie ba ko fie o ba o ba ko fi ba chontie koko ni ya ma ma no se fa ya ko bo jama jame o madam koko ni wo to titiri kwa ma ba ha na ya botre o se me dem se me wali bio ba ni so wali bio ba pri koko ya dai me ba chontie o koko no enkyeremu a wode ma ye wa ha ne se de edi kan no wono ani nua be ma bi na de ma mo ansa na mo de no e ba o pa chontie me nka okay say na nka sam say ne mo kasa ye fremu a na ma wo say ye dan framam etinya de dodo no obeka no na ye asem ye frewa de ye bisa wo no na say wada o ma ni diem anbrasem mu wutie yen na ye ka na wayi ano na de bisa de ono so ha na ye kama na ye fremu bia obia wansa wo kasa kwasa wada ma ba ma kofi ni boni ya nka no kore ba ma kofi hello yes amame frema hema wada ma me pa ote me di Ohemaa ti anu afrema Ohemaa why yo me pa yo aha enti koko no wose wono ne bra de bia wode ma amu eno ka wo de no a wa wo ye no hwe so ne de wo mpa bi eno no wo pre ne chefa no bra de pa chwan madam pa chwan bra bia mami atasi bia jina so na ye kom na tie no bisa no kofi chinyo tie de America no me bra mok de wawuo no wo masase na wa ahodwo mfikira kwa me ne wo ye ya abedi plot na wo je ya chefa wa ton no amenya mi fie asase ne ye chinyo wo yiri frawo nti wa frawo na aje no so wadama me ye no so say obani boda mi we wadawo ma on se wo panyina ni die mu bra fom ya botre bra fom asama wo kan ne de wan kan ye wa di man nyina ta mesra wo tsan one mpe we wa go jameli ama te se di obedi kura bo wa o prepare ho saere dabi adama ne de eno kan japade ne che ho se ya mpa se onua ba ma na de asase no ma wo na mo ye kokko no wo so de anye wo chefa wo madama se aya no kura de o ka no se onua be ma na de asase no ma mo na mo ye kokko no de a anye na ne chefa wo memfa wo ne adwaman a wabo amuako me bra kwakwa amuako de wawuo no na se na de ma ya wodwu fikyira ho no wo wura fi utie o papa sa se no kura na wo ati sukra gidi sukra no o papa wi o ma de ne na Kofi se koko na sem wose apawe mama kofi ajoti wose ni bra bi di amuako amuoko no wawu na saase odi ma amudi ye koko na no wasem wo kan ahodwo mfikira wa amuako koko na asase odi ma ye koko no ewai amuako na wo ka no asase no amuako na ko kire mi asase na mpa na Mr. K adwuma no mo ma me ti asase no nya amuako de ya Emma Samnu kwa hifie
asɛm no kwa yitie ma nkurɔfoɔ no gye asase no madam wotie metie pa wotie di America no me ba cho metie hello me ba cho metie asɛm no kɔdi ahemfie ɛma ɔmo kɔka abakɔsɛm wɔ fie ɛma mo akono kasa bi anyɛ nti nkurɔ ɔmo agye asase no wɔhunu sɛ wɔ ɔbaa wo ne ne kyeɛ a meyɛ adwuma asɛm kwa ba na me se ma yɛn kɔ a wo se kɔbra da ba na aka kyerɛ me obi animati o wo boa papa ka no korɛ entwa tronto me so na wo boa kofi boa na botre kofi bema kofi bema kofi ohwa amoako awu ka pa ba moa ohwa amoako awu madam ka amoako wu ya kam de ne ba ha madam hello kofi hello Mesi men frame me madam o wada ma me bo me di macho. Oye mba me kira wo de ya fa chen. Aha, etitie mi o. Sese wo ankrata ekura wo kokoo no asase ne ho no. Ye ba pese ye be hunu sampa amoakono asase no efri ni nsa me bedi wo nsa. Na bedi wo nsa mpa wo be wo ne natena wo ne wo ba. Se adwamaye obo ye odi ani o. Nya botere me so tie mi. Adwamaye obo ye odi ani o wo ne wo ba. Enu nti e fa na japade eche ho de free wakoma mu a madam ya sam na wo ka no madam asem no be dia asem na di ni yo de media na media ni ye mu na media me se nkrata e kire se amoako no asase ni nya ne dia na emuma ye odia no sabra ni ehwe mu adama madam papa ohimba papa se adia no maton ye be na den pa cho se me se adia no maton me de hwa me ho ya ye be na den na koko no a anya wo dia no a woni oba nyina bra ho no wo to oba oba ya mane mante wo shi ne mo ho amane oba me ne na dai a wakọ wale no yanka no sao kofi amara mu yanka no sao woni oba anya bobra ne ababa mu a eba no wo chafa wo japade ni mu adwama no wo ka ne nyina de ti amaye ko mu a menka ne kese ne se eba no wo chafa wo japade ni mu eti wo ntimi mfa wo prankoton wa bra wo ban ni mu hwe na abofra ne da ache nso o te akoda nda ti de ke na me he no oboa wo se wo hwa ho ya de wato koko wo to ya no oba ne chafa wen me wa hakora nyina na me beba na ba mi kuro me chese koko no wo to ya no oba ne chafa wen Kofi obi a mi fami ho ya dem sa ni kana me ba no Kofi mpacho sie koko no wo to ya no oba no ne chafa wen me mpacho pa yi pa chafa pa na pa ko no bi ani ma obema bema funa wa ko fa no koko no wo to ne se wadama ya na mi adi am bi ama ya price ama to no de mi se ka kire wa ye de yo mame ya do man lawyer wo betimi ama yakọ lawyer ho na lawyer prema me pa cho obetimi ne sa obetimi ne sa Kofi ebe mu de ebe Kofi baby akoduru no de ya be ma lawyer fro na emra ne wadi no se de se duru ho no mo a de wo kan ne court kire my lord wa na watie de be free wa ba wadaro ma why timi do da bi mi do be si ase se de America bi ameka no watu ama me so no ba bi amaduru kura no se me budi ni be tumu kura me wu kura me pe okay me tira se bia ye kan nke aka ne boko se waton pa pe bibi ma wo bayi won what happen wan waduane ama wadi wasi woni ama pen ya ma mo nyesa ya bo tira ma me ne kase o di metum kura me pe atu sa na wo ka si dia ne lawyer be frɛ wada ma why oba na oba frɛ me no lebla cho pe so hello ba hima papa wadaroma Kofi koko nsam no me pese Kofi ye bisa no se wato ne bo sei unu oba hima me sewa na ba mu no ne bra na nkasa no ayete yare nti ama no kuma abufuo do na koma sa na wotie ya botre mame ya botre na me ne nkasa mpacho oba na tete no dodo wo de oba hima fa no se me na me yo oba bacho no mo kasa udi de sei wadaroma mpacho Midindi mauko uni mauko ye no fa so no kwado nim ho hwe na botre mpacho wo temenka mauko se asam no du court wa wo betimi adi ho adanse se
koko no a waton no wose waton de hwe ne ho yade obai nso se wone ne woba wabre koko ne ho bi waton ya wa ma obai ya ma ne mfa woni na dwaman ne na tete ode na famu abofra no a wowom no so da achi hia wo my Ghana nti se eja wajapade a abofra ne chefa wo wose waton a waton ni e bisa se kodu court wo betimi adi ho adanse oba hi man na me ka tre on se won se ba bia who situation yes and who situation na wo mu de sia obetina pe no se me bisa wa asem enye won se du ba bia ye before to me ka bibiro no kre minim scientist uji agira mu se bia ya ma bra na ne mpanyimfo ne betena se ne anwudu oba yibo na fe yansa nkomra bia mu dia ene na ye beti ase se ye bekọ ne ababie ne abetie die bia ne bo ba fam a won ne beka ma na kosie wusom sa won na oba ma mesraw won se enya mu ni nipa ba ko nipa mienu na efre no na ama no ka sa no oba na ka so di na ko bedri ahifie unu ze za se mu o ma kokot o ma kokot u be 2003 times ya kokot mi na mdele kwa ya na so na de me kwa o di mo dia wa abna me pacho ya botre mauko oda ya resabi ya de sia mauko tie mi o se ehun se wo kase waje fu ya woni ye kasa atrese wo bedi adanse ye me pese ye twaniti an se obai si wono de ne banu nti ne banu da achintini ne bre kakra obre kokoo ne hu nti se mpo waton pa anka ne chefa ko mfa ma no da ma si waton ade hwe ne ho yade enyo no na hwe akola no na se akola no ho aho oh akola no tano papa na hwe no na hwe wa fa hele na abena anya botere mauko Ghana ha se bema ye japade a oyema na yire ne ma o sa na ti o inti se ti oba man pacho mesro do to pacho mi ti ono nso de o muta ono nso ba ho na obra na obo no fine me fa ko we so ka trama no se ono nso fa nto ade wo ya fopa wo ya tantan na ho no mo da dia ya ti akwa ma ko wuni mo da dia ba mi ma pra mi sie na ba wo dia wo to no ni ani tie no oh ya kan wo ni wo ya botre wo ze ya bufu ya pa sa oni oba beti na dia oba ko ba di oba ba no wa kire oba no so oba ni de ma foforo hye dem me wo ko kan wo ti na se wo ko oba ma wo ko masam no wo sa de makwa akire o wo ko oba no nti what in your coba no papa ho? Manko, hello. Manko, if you only nice adian, I'm Obana to your Manko, tie me pacho. What a menka? Now, Manko, Mamma, what a menka? The Tonka. The American Yana say, would do Ababajim, would do Wabaji Asemia came. Ye ja opinion the Namau. Enyinu ju boko no koduru ba bia okwa e be sa afra oni agimuaye afri wo ene ne nkasa mfa koko ne ho ne ton a waton sika no de ode ayo na fe maye muaye na ye hwe kwan e be fa so e be siesie asem no why ti se dia no so no ho nton no ye na oda yare ta no ye be fa kan den so ata no me kira se ene ne nkasa de woni ne be ka akosie no na wa ma ya so ate na ye so ye hunu de e be ya fa ho na me so me kan ne se na o kana me tiwasi o mawuko ya de bra na ya adwuma ntimi ne wo ntwetwe wa japade no nya wa wo dia e ya wo fadia eti waje se bia wo fa no mfa no ne kuku kwasoro a me ma the benefit of the doubt say ane ne nkọ ba bia wo ne ne kọ no mu koduru a de ebesie na nwumre ye be fra waje muaye eno ne se obaje me pene mpachi yo basi che medase waje bakwa abena madam asembia ye ka ye de abotre na eka so kokoto a eti na etimi de afedi asem nya abotre daada asem na kosi se ye behunu ni hini ejitobo se de ye waka na nwumre producer be frɛ no na fe wo frɛ no ade ye be kwakosie bia no ye be hwɛ hu krata asem ne ne che no wontimi ni nya wo but se wo so betu se wo ne be ma na na hye dem de a wanya de madam obo na nka obi sa the first enko nka na ah wa ma papa nya broken heart we yare dada na wadi free ho se ode me na munro su na anko okumi eno na ye bedi buro nya wadi ko ni kuro ma wadi akwa yale a wantimi ama enti kokoo no kura de mi pese esi e kura de nye efisa asem de wa ton no kura ba wa fa na chi
edura no woni no twempena oh dabi na ahotokra masa na yedem na twempena mujidi madam onwe kakra na de mu wa o hwa beda ne onwe kakra wa nti wa woni papa eja obi anwe bi ko na wasoro de na me pe enfa koko na se bitwe mesi woni papa eja e obi anwe bi ese na me hade ese Ayafo nasa asam no ose wo ba wo de bufo na ebe o na so ha de ye beka na ya dojo ama akoma akoto nti ye bekokofi ye tinyo ene ma wo konchen enwunu dwua na de be fra kire bebe bia ye be mama so ate yenko mo a etoso mienu eso Olivia Adamu Fisomenya eba ye nchen enura ye bomodia ne no kasai ewa fidie iso na enura no na ne nkomo no nsiso na ne yenye obia nso ebetimi afre no Ghana hanso wonim se yentimi mfa ye pe ne mpanyimfo ye wele na no ampo ye ne adokotafo kasai yentimi mfa ye pe wa brabusuani nka ho enkwose ye kogye ayarhwe ama no esese ye bomode na ye ben abusua no ye tie de abusua no so ebese nti ne Olivia watena se ye misa no se ne na ye muti se ne ho ti se Olivia na ti se Olivia kase na so wadi de yi mendidi udi de yi eni dokuno eni de yi macho mendidi ada bi na dokuno ne nkwa na bubuwe dokuno de eni nam enkuma kakaka ho eni meko wow okay okay Olivia ya mama Diana yenko enu asa okai si edi nkomo okay edi no we asieho nyame beye Bra Facebook ewo Instra 104.5 Facebook no Instra 104.5 YouTube Instra TV tutu America Free Radio no na fa phone na bra wo sisi a bra ne ni di nkomo wo fam ho no se de onya akokora na wone ne sister no kasa na enya sebketo bra Facebook sisi a na bra behwe Olivia ubehuhu screen so sisi a ate aha so Olivia wo enra ye call form no ye nya abotre ene no ekasai etoto na no na yegusu ekasa na no na fe enkomo no mu bai na wo kire de enti a wo koshi asa nkwanhia no ti wo hwa Olivia na te won odi nkomo kama enra na wo good mood mu pa mboa Olivia enete wa aja wodi nkomo kama pa ewo ehonom no abusu abra behwe na enura na so wa hu so Olivia kasa abra Facebook na abra behwe se otiwa wodi nkomo kama na okay producer so ena ewram no enura ye boduma papa programs manager so ewram enye sidi aye ka kire mo se ye pon ha na empon tomre bia no nso timi boye fidua yi mu na ye hwe se eja asudwe ebeba yensem a ye de aba mframa mu no ho enti okay Olivia ye ni nkomo enema mu tesen ukunu wo bohin menene ntema ase Wakra okay edey ne si e ma wo no ukunu ne ntem se acho ni se mini madam Liliana na we adwuma na mini ye adwuma no omo so strende me omo this information so me na my Olivia dem ulomo Olivia dem and Dr. Nai ulomo Dr. Kuma adole entimba jo sansem na almost ekeka ya wokan na se che say wo se tisu biem me na ma almost trende me almost trende o information center so mutim format eye ekeka mpogo me so Olivia dem and Dr. Nai ulomo adolole me so sa na maintain kran sa adolole nia adolole any doctor wulomo na maintain ase ne say na maintain ase okay itie na me no so mani nua abusu anya bote ado o se de adolole any wulomo pacho wa wote ase no fashion comment section wo se wo nam ne e pai wo on pai ne say Olivia dem and Dr. Nai ulomo adolole mpacho twese woni masechira twese wo sisi na ataba ye ka ni brisam ne ye ka yo ono de na fam eye na ni brisam ye pese etie ne kakra dokutafo aka kire se ye ma no kwan ma ne nkasa enu nti ne ye ma no kwan nye se ye goro ne ho da bi ye ma no kwan na enkomo a wodi no eye ne ma wono na fam osusu se asie e na wo ka no eti wo se wo ka ne se adolole
and Dr. Anna and Olivia dem Ulomo. Okay. It's no omo pie was anu a wote. Mete. No wagina. Dabi me mad e bia me kwata di okroma. Me na me ko. But mente na mente me ho ase. Eti me madwe say ne baby wo fi me bisa no. Why ba? Madam Liliana ba. Liliana ni de ade a waye wo so me ba. O sister aba. O sister a gift. Ahun. Tie ne nkasa wate. Mommy gift me mo aba insurance 4.5. Yeah, okay. Mama na prompt to say. Yam na do yo. Ya da Nyankopon ase pa. Wadaroma Olivia Damu oya wodi en. Me sister. Sister, mpacho wona wo panyini anase wona e panyini. Wacho me na me pen. Yo, anu aye wo fidua mu hanum say, ba so oti wudi no Olivia sresresa wani age ho. Enyo asem ketewa, eni age pa. Anti gifti, ye wa na osi ofri so menya, ampase so menya no ofri bae. Okay, now mama wankasa wo woni say. O say me unu say. Aha, wo he na wo e ni wo ka say. Ya wo so manya. Enti woni nyina na wo so menya ho. Mpacho. Wadoma oba wakramu. O say. Wa oba kumasi wakramu. De bi o okra ya o ka so obeba e ne ga je so on tuni mo go asu. Lo okra e ndo ade okra. Wadoma boyinche mu kakra de na eha eye Olivia. Onini kunu no mu wo akra no. Onini kunu no mu wo akra no. Me ba ma antigi si gina so kakra bi ma me na me ma eye adomahwefo nyina akwaba ena so okese no ho ye mobo ode akyeye wa ma ye nkwa ya nto ye ntua ene ye kitamsa boso me ne de to so me nsa fimpim ye nu ene aduonu no mu djumadie ya wa beto ye se ye die yi eye obra djumadie don hiri ba ko no ya te ede afri mu ya eye abena nkroma wode nasem efri eye wawase ede bai woni okunu kofiti nyo na entokwa wonu ma boni fidua mu nya asem ketewa inya ne se abrasi koko obi a woni kofi wade mu wonum ye no kofi empeso obema no bi na esese kofi nche ye kofi nche kofi se wa mama broken heart wabubu makoma mkotu se woni be ma shedem etimi ma ne bi ne no mama ne china entama na be ma bi so phone mo se frame ma uko mi wofa no no na koko wo soro ntimi sremu mo ye kodu ba de ye kone ye kodu anwumere de ho bi aye ne mo beka na producer so amama so ati say yensom saa ne ntwen kosi anwumere abana so tia wose wote ase saa ana afa ya ba nkomo etoso mienu Olivia Damu ofri so menya eba betwa efidua mu hanum say enura da na enura no na yehunu de yenye enura panifo pusu ahoma me ne eye doctors a won mo konfa no chi no bi kasai ya nanke ye pese ye bua no so nim say emra ye di bu man Ghana ne say obi de hie onkwa ntimi nturo no nkọja na yarehwe yesa abusua ka ho eti ya pon dwumade no ano wotimi de ne sister number by sister Gifty ono de ne kasa wa homa iso ma beto etitina se na ye ni nkomo midin ede Ohemaa Benewaa oba Gifty. Yes. Wadaroma na wugusu kasa mpacho yenko. Pacho onini kunu no mu wa akra no. Eka ga no oba ye no wo so manya ho. Loga wata je ni kunu pamu no. Lo ye ka chere bra mu so mu fre ni kunu. No mu bisa no te die na ya. O pamu omu. Omu si sa se no mu sa e ma no ti mu ase. Mo fi yo. Tam no we ba o na akwada tutu awo ni che o woni ho. E fre be ma mi se ni ye no be ti e ji o so manya. Lo ye fi ni wo so manya. Ye fre ni sa o ma ye. Abe o ye o to o ma. Ya ni ye ni no o fa ni chi. O ko fa be ma wo ni chi. About this year, nature say, Olivia Kunu no say, or no dear one year Bushani Bibia Cafe say, Olivia Fanachi Sanity. No, so funny. Nega just one for no, and so bad, oh, didn't that see my say. The first we are who say, no, Yari. I mean, I know, Bibi han wo na ju kakra. Le nu ti
That's yes, I couldn't ma. Loni Brown, almost baby on the therefore. Where I live on FM, the Beba, Shy, FM. Then, yeah, who's or bar now? Some move over bow. Ma abadi tie se de wo kan se na abusua no de na mo ka fa ho be ma no de na mo ya fa ho se o se wa fa na chi se o fa na chi nti na bia ama okwasa ate bia no mu ana se de na asie be ma no ye ni ku ni la mu ye go ma be ma no ko sa ye fe no ma be ma no so o ye ofiso menya ho bia na bi o When de Olivia ma be ma na wade mu ba yefro no bi oye ne ho ade mpo oye ne ho ade eti ne be ma ne ntama yonko fate sen wada ma iba jo mi tam no be ya ifro no de anokwa mi ma ifro no de ni ma se mi ni se be o be ma no oye ne ho ade lo be ma no ni de mi ka sa no de ni can't say on baby Olivia on baby no on so friend no say Olivia no worry Nhyira me say we so menya ebe kumase no oya de no nya sika de bai ni dia sister no no be me ba ma me say Olivia we e den na unya sika fi so menya ba Sky a woman. Meba twen yenya wukunu wa ahoma no so Ebenezer memo wa haba insurance 04.5 Hello Eben memo ha na what to say Man wo ya na wuzu e nyakopa dom ye wo ye pa Olivia Adamu ana jawa beka yensa wa ha na ne nkomo a wodie no ensi susu papa una wo yire no no de na asie no. I don't know what you. Only the beer. Only say. Into the mini. Nhyira Only oh yeah. We make it slow. No yeah. And everybody say me there. Wakasa unse Eben wakasa nyina wiri wasira no awusu ni ti saa de na esi e mama wade no egu ye ya akoba ni sei ama ogoshia be mebi o ogoshia be mebi na ba ni saa o ma ben na sabre na wo he na mote he boye kra mana mo fie pa na edu bebe no mi hu de ekosu yie na edu bebe no mi hu de ekosu yie nti oye bibia na mo se no nti mia mi bema mi lai no na mi bema no ena bema no katia mi bibia dia ekosu ni bibia osi mi wife katia ni se oni kru nti onu ana eti oni kru nti later ena mbe hu enu esokini pa nti onu ana opaki nyama mrinu odemu o se du wa fie 3 weeks na mi ni bebi oko so pa na ma tinu because wife na mi ni wo Eben oba iwene ne wade ya wo ya amamre bia na wo ya bibi wa kire nti a bia kire se so fa wachi a entemfa ne tirima na fi se emapi ebinom binom fa wo mo hodi wo ma ye bia fa mo hodi ade no no kwa ne de afa na adwenem ma oni mu bisa mu ye pa se dina ebalsa nti mo bisa no bi okọ ye pa na ebalsa mi da mini nti mo bisa no ye pa se be ma no onu ni ye de na ana ifa na obu ko ye ana ni sister because o see be ma no ni sister ye doctor is saying the mini nti mo bisa no ye pa na onka ya tuni chemu oh why
Eben wadaroma chamemra kakra wan kasa wo ye die ni na sese ya wo he mato mi ya ideni yo mi ya ideni but mi ya ideni in Christ. Bana ni emetimi I can put it to you say bia wo ya amamre bi wo be ya chi wa bra na oba ni mo. Ma mi ko mi do phone no na omusi abasa ma ha mi but da ma mi nim dia me ka o teizo bra mi bena mi di so mo nyize kula ebene wadarumu sese hu se obey woni ni kita nkoda nan ohu bra o se nkoda no mo ye 5 o mo ye enum ama ba ko afiri mu ba ko wo hospital no kre o se ba ko ewu ai yeah akasa le won kai se wo ba ko afiri mu ode wo so le mi bisa ya wo che ya sa wo ya no won kai se bia wo ba ko afiri mu ana na o si senti ye ko hospital ye ko yiye. Okay, me pese uni Olivia kasa kakra ho. Yan ne kasa bia Olivia o si obi de Lilianan eno oboni di. Eni ni sabemana. Onwa. Be ma no di Lily. Onwa sabemana. Michael Mum ne be ma na akofa no no. Memfa no. Na eni ukuru ni nkomo, eni ni nkomo kakra. Memfa Lilia. Dabi kasa ne ho o telephone so. Kofi memfa Michael mumu bia sempena. So ka to asem ni hye odi a menene ni ho. Bisan so odi ni ho aka medana. O memfa Michael mumu sempena. Una na wonte mase. Me banya botre. Eben. Eben. Yeah ma. Wasi obi di Michael mumu ni ye hwan ya? Mausi. Si obi di Michael mumu no ye hwan? Eben, me banya botre Lily Olivia, calm down, okay? Dear, wo betimi aye de aboa yen. Wo beto aye no yentimi na fa kakra. Won so woni ne one menti, wontimi nya na jeje mu sa Eben. O ma minim pa but onwa no ye yo, onwa na wakafani muso atudusu no Abotre Eben so wo won cry me boa okay Mausi Eben no won cry no ever en cry na wo ana mo cry Wadaruma ye sister gift bekasa na ye nyina ya nhehye na ye nso ye famu de e betimi de aboa mo no ye moa ne enje Olivia nkwansi wo why yo ma ti da ben na nka wo hwa wo benya bre ama ye hia nyabotre sister gift ewa homa no so ma ene ne nkasa kakra why nti afena omo we ba nti peska aye na mi Eben sister gift aba homa no so ho ene ne nkomo kakra auntie gift ene Eben nkasa kakra why nene beba no okunu no na afre no yi hello yes hello yeah mina mi yes sister we ni was mina mi was so many ho no hello you go Auntie Gipsy. Hello. Wadaruma Eben de oso otimoto sunframa no kwa mu aye tefo no. Ye ne bekasa Auntie Gipsy. Yes. Wadaruma esese mu abusua no mo ne be ma no kasa. Ni huwo mu bi ono ne be fa wo be de ne kwatena nkra ho ene na wo mamu numa ba kwa firi mu obai oka ne ba no wawu no asem bia na ne su owuro no esese abusua ne timi ka be ma no be ka mo ho na abaya ye boa no
Enti asasa mo yiri be ma me paachi wonim akwan ya fa so a be ma kura okofa no okase wafa na chi no wono ne wonim. Hello. Mami ni auntie gift in kasa. Hello. Hello. Yes. Acho menka. Super. Bema no. Asasa busua ne yire ne paachi. Wo be sre wo be ya wade. Wode ne ko no o modam. Wode ne be sese nadwene ne ho aka ye nka no se ye dam. Wanya depression. Asasa wo boa na abofre wonya na yaresa. Ba cho you. Ti asasa mo pe kwa bi na mane ne kasa. Na munya no na abaye nso ya hayi. Ye nka bi nhemu na nso abeto ye nso ye na so. Ye nso ye di ani di akire bi kosi se ne ho beto no. The entire can say, Yentimi fire per se, or buy no, and no dear, Nanka and doctors and penny for being Sasun Kebet me afternoon. Now, so I would send him, a couldn't send him, Naya de Nekwana be because here, a buying your wobika. It's your Cassamo so mobile be. Now you are a bomb na for your share, now but Franunya Nayarisa. Nay, you be just the choir manas harbor so many ho. Now one can swap a brand now in Waba. What can I say? Ne sister no wa boase ne de ne ko hospital no krasa. See, munye ben moto ni sound no ye dede high. See. Hello. Yes. Me say, what say ni sister de ne ko hospital wa boase no kre. Free mu bae. The sister no de no say, stop no. Na omukwa doctors ka say dia na doctor kai no tin na me say me sister because say na doctor kai so no dia so mo na edo omo say edo no nu ye wa sorry no afa ha sorry no afa le no nu ye kai. Okay, enti ati gifty ya do be sia ne ya hwe ne agya ne kwan o ba sika won ho a sika won ho a de beko okay, it's your man aba na fe wan kasa woni no aba ye be boa apɛ doctors ama wonu ma hwɛ no ne ahwɛ de be free mu aba why asepa na ebe ne de abusua no mo nhwɛ na mo ne nkasa na yesu de betumi afa ho no ya na ye de afa ho why okay Olivia ye do ko hospital ewe aga no way ewo boase okay. Okay. Yan shasa yebenya doctor Kofanoche or ye mental health specialist. Na ye misa no say ba no say ya say na ehun sen kan no tie na fe ye hwɛ mo ebetimi de abo producer gusu aye a wo pusu ahoma no. Okay. Okay. Yankasa ya bra ye Kofi owa medino Kofi Dawson or your mental health specialist or your morning show so yanya na homa no so yankwa ni nche bra Kofi me ma ha o ejo so mi ni aba na prompt to say adom me ji so so ho ye de Olivia Adamu enkomo ayedie no chese I say depression kakra fra awade mu nsem kakra fra adwene no nhye dan sisi so eba no sa emo ben na moye eye specialist say no mo betimi ade abo no yo mi ni aba me da say eba adwene mu how say no no ma bebre enetimi kofa ba ebi ni ne ye ka ho asem yi awarejaye in fact say ye ka awarejaye ho asem ye one of the issues divorce and kasa one of the contributing factors to mental health issues I can say no sutimi ko fa adwemu yade kese ba pa ni fe mpempi ya ne yabu ye ni aguso na ne tichiu pa ye kwan a awade ne fa sujai ebi o ma wade no bu se ni jai ni mu bia o mu nyina ate o mu ho ase abusua nyina ya awo enti ye ko boko ma mu timi jai sa nkrofo no hu o mu a wajai awade de but na dwirimu apomde no eda so gina so ba ebi so wo abro ni beka ne se ene jai no eye hostile chese akoye se ebufuo so kikiri so ye jai ni ade no e ko wie nsa no a nipa no a obekọ sa wo ha no o go through a lot of psychological trauma and stress ya na
edrum be etimi kofa adwene mu yade a eba ema se wanya anom wantemu a etimi kofa adwene mu yade ano ede pa ebi na obo odin se depression ni se obi ye jana wade obetumi enya depression me kan say obi e to be depressed at a point in time but ne ye jana wade no se wanya ne support system onye se de broni be kan no ebia ebusua afam nipa wo ne wo motie na mfofo ne ade wanya mwa bi amfiri ba bia ebe so di mun kakra ma ni emotions no what you manage that pain no in fact etimi emma sa areho aba no be ya areho mroso depression na wan hwe na se wanya mwa so ne bremu a obetumi akoduru mpempenso a ye be kan se abaye psychotic na se eduru mpempenso a edu ba bia nipa no ebi ni se kasa wo kan ya antiase ni wo be kasa na incoherent se je boni be kan incoherent speech ebi ko ebedu mpempenso no ohunu wo ma bi wonani so wotene wonasum a eno kasa se ne ma ni bi duma bebre a ohu na otumi se hu adwemu yade ana ohaw ene dan no wedi okay babu fi wadaroma ye brani nti ye pese ye nya ahotoso ne nya ni daso se Olivia Casey ebeye ye pa ma na abroso na neye medane say moanya abusuafo no and I think that the family is the first one because support system when the family is the most important support system ever if you want say your family no you betimi liaise with them no in fact I resane start free ho it mesre na nke be mani je say ye be ma abusuani mmomu abusuani a ye ne ka say so betumi anko be ba down na nke yenya wono wa han sankra na one ni nyina bomu akọ baby a obekwa akopa ya rehwe no se be ya enjechi obi woni bibi wo a obetumi enya wa ha san na wadi kan e de na tikwan akọ no mo emwa wo ho bebre ye woni defo a ayade sabia hodo ni unit wo a ye training wo a omo handle sa no man nyina obetumi aye fine asa ko le da be mu aye ni dwumadi se de wo ye ni bia enya ade anu ye ni ho anu ye wo ho bebre akomde ko ye training wo mo foda yo brakofi meda wase ewo adaji a wanya ma ye wie na de waka no ama ye ni age pa nti de besi a kire bia no ye besa aba wo nche biem meda ase mini aba Olivia so men say doctor say and that's all obey okay what aha eti ebebo modia na eja kwan ama wako de besi a kire bia na ye beboa what kama kuma to ye me say me nuanu obo ase ai suppose ho ye so menya okay na me nyo mentimi no omo enko bebia ye ayi betimi ni obo ase fo na kasa nti ne ye pon a ye be fredi obo ase no wate na mpacho kasa men kasa so wi memo akasa ye kofo ma ebedi nkomo ne me ne wa wate kawakoma to ye all right abusuanti Olivia ye nya ni daso se ebefa ye wani daso pa Rosalinda wonam de obepon eti say bo wasem no to fantantantem ne nko Pacho last nanu bi me ba hanum si ana me ka se me ni kwaku Emmanuel ena enyim enra me bodi ni kire o pachan kwai ena nti ye fra no ka se enyo no na me ni kwaku stone wo afrancho twen kwaku stone na wabo ni din ye nya kwaku stone hello kwaku hello mami apom to say ya me adumo ya da nya ko passe uni Rosalinda pachan mami ni mino o wife no ahu Dabi mami. Sa, ade na si wo se na woni be ma bi e friend kwaku Emmanuel de na wo ho na akire wo sa ba wo so ho afranchu beti 2 weeks kakra bi free mu na enu mu no woni ne dai e be free mu aba asam ni mu nchire mu te say mami asam le no kure me gen me di mo be 1 week bi ana anyi sen bae ana me ne boys ne ko ne ma na ho but you guys already 1 week na nyin say bae de na nyin say bae utie ye pa nyin say bae no nyin say bae me ne me squad ne ko ona na ho aka say nyin say me dia of mami I don't see obi mo jadi o tu for mami ama me yi meni da ndi asa no boy no kra no o mami ama kwagi nse da ama me yi meni ndi no mi asa mo keke ndi e mi ndi ase akwaku se udibi ana sa na me kase gan ba mo no
Obama over you 1 week, you know. You tell Baron, you confuse. You confuse that I'm saying, you say media. Obama, I'm a sharp. I was up by media. Say to me, how say? I said, more friends have been. What's the name, Miss? Who catch the Gusto and use any idea? Yes. Hospital now, you're checking a 2 months, 3 weeks. Dear, check here and Kwaku, Emmanuel Nedian. I'm going to say a Kwaku, Emmanuel Nedian. To one away a mentano. And I would see any free woman. Kwaku Stone. Mammy. Because I quite be dead to do a guy. So those guys are no squad in the corner, none of honor. And I feel you what it. Aha. Now, him, it's also would be an inti. Abafrey, your person, your dear and your own. I say, oh dear, you Kwaku Emmanuel the film near the banner mount. Now, Joe, but Abama come around to Brosibia with what the answer Ketua. Now, I back. And until more bet me, dear boy, and say, any dear moo. Ba I am from my doctor actually won't test you no or sample no. Now for watching Aquadana, the any say Aquadana your bar, na fe a case die, na fe any squad in a chili boom. Mammy, Matthias here. May get what you said about get a plus and pan. But you said by now, I could say, yeah, man, there's no woman, but on the pandemic coming back. But we so no akra wa ye ni wo picture akra mi hwe a wo se kakra funo ni ade nyina se wo ni se de akra wo se guy no wo se what me say ma me de no akra no de no papa na se no ka no me friend boy no phone so wo se won ka he entie de obi eka sabe ya wo mo ja nkodi ba bi nti bomode ana wo de producer na obeka sa ho na peda bi a wo be ye free no ba ma ne nchepi na ye moa na enye DNA no na ye hwe sa abofra na ye wo dia why ate am that's bebre we a guy me am ya da wate okay hey mama so wo no wo kwakodi bi wo ho akwadi 1 week wo ho Ena wababeye wo check in 2 months 2 weeks ni free mu na okte ni de free na nka gba na reject enyo no ambo a ha evangelist me makwa ba Ohemaa papa e bre na ye be enti titima ba ko be free mu na enko Gane na nam bisa de se ukọ 1 week na okọ no ode ntade dodo se ne koe ukọ ne one wo ho Actually, I 1 week. Now, we your classes are now say now we call for Bible studies. Now we Bible studies. Now we are day. Oh, you man know you the time your mama you seconds. Okay, yeah, day. Okay, crowd mammy and a 1 crown. If I show mammy, they know. Until now, okay, yeah, then wo. Our friend no catch him some lambest. No, see, be 1 week. Oh, or Sebastiano, no, so from Kumbe and Brabestrano. That is all boat trimu posse wo kwaku dwam. Meboa. Ohemaa papa. Wenom you from Am Robbers. Omo Am Robbers. Yes. Okay. Omo the all the time bi omo wia be ma. Okay. Mekwaba. Big ma kakra bi na maybe na aye brekra wi. Kwaku Emmanuel. Said the evangelist kan ba ya fefefe wasesa wo no makwa be ma so. Won se ba wo no twasi. Man family man kwatana nchen. Na ko yede. Our friend me catch him say me mra meslan. Man family man say me kwatana nchen. Yo. O de pants ba ko kodi 1 week. Ada pa. Once wa ma actually oko ho style be na o ye na me mpo metama so. Ah? Kwaku Stone no. Akwa na nya Kwaku Stone ba. So we ya rough say the Messi say the na ye the picture na e ka wa ni bi. Oko style be na de ma no metama so. Ha? We ya style be kasantem na me ko. We ya style be. Ah?
anti kwakusto na gia tum say small girls are young we na junisha what the picture na echira kwa papa ebe won wase ebe ye no be wie no na 1 week na akoye dog ni ade aeroplane we aeroplane bi meboa aeroplane on baby o mun say ya no msinse wie mu no oroba na abe se ba no eye ne dia abusuanti kwakusto na amaya te asese ukuada wo beba na fe ya ye DNA na afri amka hit patch ena me de ma wo wie ya wo ne to say wa chika say no tomre bia ye ne etena CP no ya wo na ya na akoko masoso na ni ntini no mu a eya pa na fe chase wa poso ba bia wuntimi mfa homka hit patch emmo eya wo maso sane nuro no ewo na no din eno ti ba bia ya wo ya no mu dia ne se obewa na wo dia fam ho I tried to sasabro ebe yi afri wo ya obi a che wo so no eyi wo de fam ho obenya panka na jo koda no na nka wo de atale ho ade ebe chi a obesore no na ya wo no nyina akọ na body ni mu adwo fam eno ti be kire oba bia obefa ya obenya ahomka heat patch shano so eye plaster na eye ba bia ye brown no ye di nuro ni nyina hye ho ma wo de fam ho a ya wo ni nyina ebe fri odu kaya origin chemist obenya bi art farmer obenya bi DMC obenya bi Kumasi Dani Farmer, Alpha Dio, Nafe Panasia Pharmacy, Koforidia, Gabson Pharmacy, Ubenya B, Eastern Chemist, Ubenya B, Udu Tamalin Swap, Malarigo Pharmacy, Ubenya B, Upanadura to a number 0248 509 003, 0248 509 003. Upanadura to your number no and no. Mammy Kanchira will say a year flora. Aya tissue no de enwa na de nam girls no nya kakra be shop mu e chief fifre pa eno so entete entinka wan e kama diaper no abatan age atum e bob fra no a obetimi de adana ho ya wonka no kora no wasu sanso na tap send the semen kan cho se tap send app no na send the sika bread dofo no o girl na waja na han send man no kakra what ya say na promo code ni an we use Nhyira FM eno sa no betimi nya £5 and I said $10 as bonus e wo first transaction no mu yanko Ohemaa na doctor watena say na ye ne doctor eni enkomo doctor me mawakwaba Ohemaa clinic ai mu doctor chapapa doctor me mawakwaba Nhyira FM I mu doctor chapapa doctor me mwakwaba I Ohemaa clinic doctor we dey the whole Ghana eniyade ono wo ho aduro no kwasam ya swahye na yajiatum the whole Ghana ukonkran wo bekumase eniyade Ohemaa center doctor ne wo ho aduro doctor faye wuram ne enhwa ahyeye ho enyuma hodo ekoso adanse a efiri ho ba no faye wuram jo obanjo ameda ase nyankopon Nhyira wo ne wahwefo ne otifo enyina baby bia wo a wutie yen anase wo hwe yen no aha eye Ohemaa clinic aya soye no ewo Kumasi yewo ebuakwa sepase Accra nso so yewo awudome runabout ntimi pa ocho se wutie na se wo animu ha wo nko ade a enne wate yen kan Nyankopon asia ba behwewo fa ye number no frɛ ne bra na Awurade mfe so moa wo na empempi no da bia metena fidie so a mechechiri mu se eni no se ebedum a ana ebifra eni kan fra prekope yewo ensenchani bi wo ho a ebeda di ewo nipadua no emu ene che se eni ni ebifra obi wo hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo ta nani eso obi wo ho anene ne baako hunu baako ehunu de ehunu no so tena ho a de aseye no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama no so adum ntime pacho so wutie me na se ete ese wani doctor kan kire o se glaucoma aba wani so obi kura nso so ho doctor kan kire ne se enti no a efiri na adwene mu eba nani no eso no enti ni bi ho aka anase enti no kura no emu atete mesero fa ye number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopon emfa ye nso emoa wo na afi nso so oba adwa obi o ho a nani no enye ne ya ndutu no enkeka no enwo no eni ni nso so a ehu ade
Misro, Panamba no ne friend ebra, na ye ma woduru. Se doctor can show say when ya glaucoma, and no crown or can show say glaucoma no nya de say ebeye ye if it say entini mu atete me say ye na no mo e won ha benura ye friend 20 ni a entini bi mu ate a etimi ekeke si ani e ma entini to enti wote fie wo twen de ye agede be fine number no friend ebra na erade mfe so emwa number no Kumasi any Accra de no and a medical bono. With the medical bono any Kumasi Accra any amanone for no. 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pacho other regions na ka no mo so de no na e screen no eso no eno akire no ebia wutie me kompo goita ebo minimum anasa hernia how ana fibroid how me pacho pa sa goita hernia and a fibroid no sa how ni nyina no aye ade baako eduro baako na medesa enunti and a makani nyina abom nti se wo goita anasa fibroid ana hernia abeto se bi mesem ka wayanse a fa me number no fe ne bra na erade emfa so emwa enuro no ba bibia wo e wo Ghana ha sei so pese emfa eduro ni bi mrewa obajo aye de beba ba bibia wo e na afa amanone no so no country bia wo no uhia se emfa no ni bi mrewa ye de eduro no ebebrew na eniji sem ne say so wo Ghana ha nko ade a mediaduro no kura ebrew a me mpre me ho nyi sika no ansa mediaduro ne brew na so nsa ka eduro ni via ansa no asende me sika e de abreme na emu mesrem amanonefo ne de ubedi kan asende sika no aba ansa na masende eduro no e de abrew me pa topa muntie ni amanonefo ne de obedi kan asende usika no e de aba ansa na me ma sende eduru no e de abrew enu nti se wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako ehunu obi kura wo hwa so obi firi ekire e ba obi hunu so obi na e ba na osata ade kokọ anase tuntum na so se nipa no amen no ohunu se ekofi anase eyafia mesro fa me number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa ye nso emwa enu akire no ebia wutie me wode no eye stroke no obi wo ho a edina to fom timu a woje no ho a enye obi kura so ho a stroke no amasa bi mesre me kana no achia obi kura wo ho a kire se wada ho a wentimi nsori a opese sabi okogya na kura no a yabo ne diaper me pa wo chew fami number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emoa o eni gisɛm ne sɛ me ha no ye ma woduro no ne de mpaebɔ nso taawachi wo haw ni bi wo hɔ a ɛyɛ ɛsɛfata aduru a de aduru bɛ ma o ɛsɛfata se de mpaebɔ taawachi ansa ne de aduru ka ho so a ɛyɛ saa ɛna ye bɛyɛ no ɛde ama wo afei no stroke no obi wo hɔ a ye wo yare bi wo hɔ a ɛbɔ na so wan hwe a stroke no nso so ɛde ne ho ɛbɛgye mu yade bi te sɛ wonya diabetes anase pressure any diabetes eba enipa oso a edin eno krampo no ede eni ade glaucoma eba esa di stroke eba na se edi stroke ubrewa ubo so otia fom a na fom na ye dofo se de wati afufuo anase mattress eso no ana obi kura nso obo se ne na ho no na ne na ho hyehye nti se ye de ointment ano o hye anase nso hye anase ne nan eben eja ho ne eja na ebo ne na ho no eye stroke no na ebo wonkan se wo befa wadamfo anase wade wo beye nua na wade wato dem na da bia wo na o hye dem ho enti ntwentwen wo na ase bomode na fa me number no frɛ ne bra na ye ma woduro fampa bonta wachi na awurade nyankopɔn emfa me so emoa enu nti obi kura nso ho a oni pressure ni diabetes nenso so da bia ne nan ne nsa eye ne titirichi afa nso so no da bia woti afom a efom ye ne dofo anase ne na ho ehyehye no mesero na ho hyehye ene woti afom afom dofo ne de eye stroke ene pese forward amfo enu nti se wo sa ha wi bia entwentwen so ne bra ye ma woduro ne ye mfa mpa bo nta wati ne awurade mfa ye nso emoa wo me number no eye 0550 57 00 75
0550 57 0075 me pacho Accra ye wo awudome runabout Kumasi nso so ye wo ebuakwa sepase no besi wo sepase gawo me pacho Accra ne ye masa oba mesro ubebuki ansa na waba ubefrɛ number na ya bono na ye buki ansa na wetima ba me pamcho pa mo amoba ye muki mu ayesan ema mo kofie no mo mfe afom so nkyɛn da bia metena so ameka sɛ Accra no ye masa oba frɛ so buki ansa anya sɛ oba o ka na de ba ye no ye besa mo watu di aba nti mesro frɛ ye muki frɛ number pepepe number no ye 0550 57 0075 0550 57 0075 ebia utie me u prostate ho aka prostate obi o hwa ni prostate no just ho aka nti odwonso a sisi e na dwonso san den odwonso e ni na dwonso san den me pa cho fa me number no frɛ ne bra ne ye ma oduro na awade nyankopɔn emfa ye nso emoa obi ko hwa doctor so wanya prostate cancer ana prostate enlargement prostate ne de ne nyina wa how bia wo hu bia no ba awade nyankopɔn ebefa me so aboa wo na afei nso so no utie me upɛ ba de ato na so ye de ebe sero osuma nkora eba akora obi ba na enipa na ne buofu esanse wini eba ni bi mesero enne ewade nyankopɔn de me aba abedomo me pa chopa bo modena fa number no ne bra bo modena fa number ne bra eba ni mpo de oba adwa so obi ba behu ha eno me nipa me yensa enipa me yensa wo mbeba aba behu no me de aduro no be che won eba ne de no eni amumre o emeni me woni pa ba ko ho woni pa ba ko makoma so ena oba bra yenhwe ene yenhwe wono na eni gisam ne se eni gisam ne se nyame beye eno ano ade ebu ho nyame is of family so enti de atian se oba do ye de do ne mano a na so wonyinsen wi a ye ba betena afidi so aka so wonti me wuni pa so wa wonti me ne be yanhwe wonti me ma afidi so me ka de a ene ne hu fata se ye de do no be ebe mano because ye pese atiefo no hu ne de nyame na me so ye de be enti oba do de Kenya ba ko de a ene hu hia kra se me hwe de aka no de mo nsa ne timi ba kura ka ma big mama obi nso mpe wono nso so tata na ni what you say enti ba no oba do de Kenya ba ko ha de amo amaka no de o ba na tese wa boa ho na eba pepepe de na nka me de che ne de anya bi wo ha sei enti enu ano ntimi number no e 0550 57 0075 0550 57 0075 ana maka eba ne de no se wa wo ba akra no so ntimi nante obi wo ho a wo ba no akra no ntimi nante akra na kadem obi kura wo ho a akra no wo fifiri sen so nante me paucho so how no bi e wo fie bi ade me kan wunim ebi kura ho akra no ya ka kora se e nsuo ba e de enyi nsuo ba bo mo ne kasa ho aye dene ne kasa ho aye dene obi wo kura na nadwini mu aye mmere what you say oba do ya kan de se ya mambe kan we say no mommy a o te ya say no ne bana no kan ho asem for nadwini mu aye mmere na ma ne duro doctor nyame sraw na de ebe hu no yes de ebe ni ni de ebe ni me de aduro ni mano a na wa lose odo no bosome ba ko achi no ye be ba fide zo nso abeka de aye de be de nyame nam me so asi aduro de ma asoma doctor ka wase ya de ma na se ye be so be kana se wa me ka de anu so ye nim de ebe yo what ya se anu tie de aduro ni ma wa bosome achi no se nyame nam me so amma na nisu aye krakra no ekwa ye be ba beka enkwa yin so so aye be ba beka ya de nyame nam me so aye edom aduro nyina wo obi na dwene mu ka no awurade nyame de ya na tie ne se doctor obey what ya se de ya na tie ne se wo ha no so ka se wo keka ebe do
ɛdɔ so dodo and me number no ɛyɛ 0550 57 0075 0550 57 0075 amanone fo no ofra ɛn de obedi ka send you sika no ansa na de edu na brɛ wa amanone ho nanso wo Ghana ha ya de a ye bedi kan de edu no abrɛ nsa kan edu ni wia ansa na ya ji usika nyankopɔn enka obi bia ho enka obi ho na sɛnea dɔ abusia ya ko ɛyɛ Ome Herbal Center doctor na ye ne kasa ya no na brɛ mu de ye ntwa ye ho na yenye ɛyɛ enkrato kakra bi yɛbɛsa aba mo nkyɛn ebiem tie twa ye ho tew Nhyira 104.5 FM. Yanko. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yenso amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you are saying fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once so download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se o kayo. Tap send. Papa no. As much as possible America. Na mahunu. So bra wenim. Koko ase enam se koko ne tete egu ho ntino na ye vono mattress ama na ye carpet ama. Shasam na se na ye hu. If you never try, you will never know. I want to know. And in Patras office, more about the Kana, Bra Insure 104.5, Yam Facebook, Brahona Bra Insure TV. Na behe, young man, I watch on a tyrant in him. If you never try, you will never know. Internet ne, me pese me hunu. If se wanu koko asikra a freezable man. Masha yanko. Really will call. Me, my doing fit to persevere so. Pacho, would you, my didn't can introduce you? Young go straight to Assam. My catcher set up a henny, Nana a standby. My didn't can what one I'm friend, Menena Nakasa, or Gusso no so ye investigation, woe to an amount, ain't no Kawasam no. My bop baby out free by another dada. Intiko, young go straight. You shall buy a bene pen for Shavini. And I'm sending pen or Timasi. Who's Shanna for him? Missiano Sibriso. Sibriso, okay. No, yeah, Juma Bay. Suku ya wahudo baby, Suku Ben or JHS. Or JHS, okay. And I'm sending pen. How many years? 19 years. 19 years. 90 years, no JHS. Okay. Now, so we JHS and SS. SS. Okay. It's me sending pen or Timasi. But not yet, the only center. No, or you or no much BC. Aha, to wo. Where we SHS. Na ono ko JHS. Na JHS ni yesene pe. JHS ni yesene pe. Okay, yanko. Send pen or Timothy. But no BC in na memfer no. So BC ni mu na ade hu no. Or Mohone center. Ukrom ho na baby on babetro. To all try na ade hu no. Oh, okay. Yankwe. Timi send pen or Timothy. Ti omutre BC ni no mu ye no. All condemn hu no. Be me ayi o ko na mama me. Na on so je me de. Be me de na store e go ni de so. E store ma sem be me de ma store ma sem. E store ma phone no. Nti phone na ira ye no. Na se me de na ono no. Nti me madam fo na ma make baby. Na me nya call na se ono. Na se me mla me fa no. Na me janta fa no se makura.
o nti na just o wie BC na wo hu no da bi mi hu no wona ne nkasae na me ne nkasae ti prakopa na ofre o se na hwan na nim se wona no ho bacho ne bla ayirin anko ne cha na yelba ayire da o de wache ne bra ayire so wona wo ho okay yankwe nti ofre mi se mra me fa no me ko krono ama ma me no wo no ama ne bra ayire no opama de ofio ma ongum se me na be fa ne bra ayire woni no boni din na se nya no kra tapa 40 program pa omo hwe pa e wo multi TV so na omo woni ne brother ayire no woni ne din ne bra ayire minim ne din so uko fie ho kofa no na hwan na ho ko fie na ma me ho be na ne bla ne bla det ni bi ho no onu so hu hu me okay nti mi kofa na e ba no wo de den na kofa no ka na moto okay tun kofa na me ba no ye ba no num ka nse nsi ya yedu fie obeye me den ko o kofa na mo kwa he o de ne kwa yie no ye ba ayi na se no kan ye du fie obeye me den no ka o du fie a wo be ya wo den bia ye kone bi ye du fie me ga no ana na wo ga no se communication e break for so long anambo o che da bi so say na wo sem no your friend is saying one store until now ne nkasa ana abe me people no tiase be me se ne pe no tiase no and your temase be na e kan say ofleme be na ofleme no ofleme oh me party me free adidomi me party comment ni kakra bi emfa enfri mu okay menken kan kakra flashlighting I say 546 people okay hona minim ni opeso chre Katie I say Ohemaa Benewaa I love you and I like the way you handle the program okay yeah that see bebre say odo ye na ja wani di eye dwumadie no echi Evangelist Opoku Augustine TV. Ase be ma no de wonye serious bia ya ne binum erefisa wade kra no chese nipa bienu na ware bom na abofra so bamu a chese chose japade ba ye che be ma no enye seriousness o ka kofi tenyo asem flashlight and say oh bia ka bia na so mpese obeyi ano obeyi de ekabia anno Sylvia Crunches good afternoon Ohemaa I put it to you say be ma no ono na ma Olivia yare sa na ye nyina ye so ya dwen ya ayeyensa ya wado say oba no yare pa Juliana Abe o say betimi depression o ya wado say emisa ne say wadi mfie sen eno a ye bisai nana na kumiwa amache o say oh o mami sunra oh nyameti ase ebeye ye ai yagidi se ebeye ye champion forever o say Ohemaa Benewaa pa ada na wo kasa wo be maida nese kwa kusto na sem no ka no wo ne da ena eja wo kase ami wo ne da ne kasa ena che making kind comments no dia ka ne nyina domarefo me mamu nyina mo akwaba ye kwaje enkrato na sabre Emmanuela wo bomodi free kintampo betwa ye fiduam hanum sei waba ye ka se won fa mofra ne mra wode nkoda no enyina Emmanuel jina ya jina mama enim ha si mama enim bra enkoda no enyina eno no Emmanuel apanyini ni de say o de say that's fight today oh o de kwa bia na kwaku kwasi that's fight ena ketwa bra that's fight bra ketwa da sani ma that's fight be jina me che afro say that's fight in the akawanum market one and some bra and also they say Jedrin and when the man one at the man who's in dictionary working tamponi Jedrin there Adam okay Moya dear yo and I know science number no a rough kakra no nti ye de ye de no tu dwa no da no woko ye ma wo say ye ma 500 meboa ena ene de be akire pese di nokure se de aka se ye beboa eye emofra no enti ye be bomodin a se de ye be akire bia ye be ma won saka ye mpanyimfo de bre me ni pa cho eni
de aba kyerɛ nyina no nti wokɔ a na wabɔ mɔde na de atoto mɔfra no wahwɛ wɔ no wae yo adaroma de na obeka oh ensubiem nyame aye wie kwatena se wae yo let go no akoba yeah Oba Benewaa yankomo ayede we de yankomo ayede ma menko yenua bae a not here refini kakra se ya mamu 5 na o pe ejapade ayi no eya na me hu ne se empempi no emema no omu be fa ma no na omu kuta load dada menka ne sa oba no kuta baggage dada nti ebasa omu strategic mema ne very strategic nti ebasa na enya odobi ana tina papa bi na opese no better because already no ye full back e ma no nti oba ono so de nanwoma toto na kwam se be ya e bi american say de okay o say asase no cry say ne bra bi na de ma omo say say busua asase no mo de ye koko no nti bibi wo ho nti ono so be penny de no wate efrim because already no say 5 na na ekura no say wo ye obi a udi umuso na yo baby na wadwe se wutimi tena seboko anka bia menye sho se emamu 5 na nka bia ukunu no a wode na wo ye na no wo ye nko tena wo ho ana ono abobra enti eya amaye mfa blame no ma mema no so bebre because man anka say ye problem man kasa ye wo problem pa wuti wa wo mamu 5 minim ye see ya wa ware egu ye se be ma ni free mo so whatever it is ye wa na wonim na wasa fam wasa kofa foforo na wontena se kom na se bibi papa bi na obetimi asua na wabɔ ho so e bia ya mama kan se me na me ni jepa ma big mama oso oba de ma wani mre se obetimi aye adwuma den de ahwa wo ma wuti ase eni be machi wuti bi hu dada de wuti hu kura wuti bi osma sa kofa foforo ne na sa wo na wa de si wanim no e de na hu fa wa de sua be na sua fi mu wa sa kofa another load e de abeto hu so enti se be ma no strategic or try so obedi unya na wa mo abra ba ye basa afi ye be kwa ba ye bre no nti big mama kakakra na evangelist so fa bi so na enko de me kan say the Bible can say e ma momre mo ho asena mema ndom senyame anya wadom no wankosia be ma wodowo a de bia woni ninya problem hwe sister yi ene okuni wotie be ma ne nsem a wo keka be ma no no ba no se wodo obi a wote na se wonye ne bone na wa me ne wa ya adwuma wodo me a wonye me saa hwe wotie nsem a wo keka enra ababa yi kunu nsem a wo keka odo oba no a omu nanim ase da enti kakra me kan se e ma ye unse de besi aye ye ho ni en value ye ho se ye ma wa wo mamunum se wutimu se okofa abema e na osa kosi a kire yo adwama ho mu ku ye ma wo se wa mo na de wa ka beka so boy wa so wa mo ne so we nanim na we se no si kansam no a oh boy sanyina wo sere ni tisisi for oh boy because ya wo ka press fi adwaman wa bo mama yare no wa bo ko she ma ya dwene wo fom o e ma bi adwene wo fom dodo na okay abusia mama fa we emfam tew na memra evangelist so ansakra na aja ye bete ye bepon wa yapon yegusu aye trotro me de befam se evangelist mama sima be mienu bi na yenko Ohemaa Benewaa papa nyame Nhyira ti de obete free mu de ye ode mama nko ebe ma oba na ote ha na bema bia no se onu oba san oba bia woni ne kompam bi oyire bia no ya dwane ja no ade oyire no wo ye dey maame no ho ye ne de oba bia no ho ye ne de bia ye wa no tie number 1 enkola 5 ni nyina no em se mun study ade enkola 5 no nya bema ba ko ba o enkola 5 ya enkola 5 mema 2 ba tano kan ya kire wo oh yes mini ya bisa no komo bi okay enkola 5 no mema 2 mema 2 ni nyina ti wasa be fa angunani we kofitenyo wonye ni pabani ni abema yare na wodwane agya no wasa akofa fofoli de ofa no na ehwe ne ade no oh tie obi a ne ho ya ne da no wahu
wo se Kofi Tenyo ho wo yale no onya bi ni nti aso okoba foforo Kofi Tenyo ni na Koko miansa Kofi Tenyo sese wasida wasida wa mo masase so adula entre nti wo pikoko dia yeso ye predan me basia ebusia enche bia na Adum TV ye ne mo edi entity mo na enne me makeup ya me ye Lily's makeover ene ye mani mi nyina ede ma me pacho wo kuma se more inside Royal Hair number no the number ni 0240 725287 0240725287 Lily's makeover ene ye mani ni ma me na me teen so obefia ewo eye Bremai Park honoma frosro a eho ena owo eye obefia salon obefia number no eye 0246 721401 0246 721401 no me ensa enya ba ye mame akua baba betena se na senior efri eye yankasa ye diem ye mame messe esi edu enchen ebetoda obaba betena se na fesini no wonuma bobo hu ne apense mafutuo wo mpa enti mesra utena se nya abotre ne twen na ye sore so a ye mame no ebeba kira da adechi pa bechi ye ready be hu ye mobo ye besa ba beto adwuma so eti ya na wahwe hu ye wade nyina mu se wa hu me bie mu a medin ede Ohemaa Benewaa kira ye be hia evangelist to so se wa prikoko ne dia mpese manete asese bema so kwa wade no nya japade ye okay ade na mano all the time bia no ana mene no woni na yekoko miansa wo wasase so wasidansi so ada na dulante won so mo ho wa uko resist ho ne bai ana ayo ross ana te dai dabi so sa twa ne ka dabi tie oba bia ni ho ba ma be ye japade ba ma no be hye ba ma ni onyam ensida obua but do the so ana waka e bia otia na woka bema enko ho mo ba because bema bi okun ho mo ba bi owu ntam nyasa ne situtu asa na owu so for nyasa nyame asa ba na me ka to tete asa nyame asa bema fifre one asa one fifre one ka so ku ho menka me nyusu tie ma me nyame de na metambe so asa so one fifre na mo menko ho enko ne ka ho da bi me se enko ho Kristo se enko ho someone fifiri enko ho ya si da ma wo ti hey odan no de be ma foforo na ekotenam koko se be ma no ya kura de mfa ho wo ti ya se ni egu nsuogu me nsuogu ana be ma no se wadwa ma akọbọ e na ma nsuogu ano so antimi anyia no wo bi sa na se what tempena no wantimi ama a tangible answer exactly it's just a safe containment safe containment oh chi I said the hana obi a ordinary na kire enso sa na otie your friend is safe containment safe containment enye containment exactly enti ama bebre na sa na omotie bi pianso no se so pese okum babai ono ne kasakra no owo ayi high adromatic pressure and obasa wuntimi nkasa what oyale stay by person who be man mo bo wo ku no secondary school be na ko me because o mela yeah dem a man ya nipa bi let's say the record straight a man bebre ya nipa bi ani bre fitai say mama say nine enkolansia ye nchemo mo mama na yo opo abonte de anya den e ma be mo ya bo ko adu se wa badwama wantimi anya no it's a shame it's a shame no ana yara mo friends ani guase ba shame chese wani maguase lectures omo ken us yan nche omo ba fa o me man ko school obi antumi ne shame no ne pastors na there shame na chese shame na mu odu. Okay. The pattern of shame is a shame. Okay. But evangelist no me ma to man kan ma media kakra bi na menwi. Yo, ye ka free man. Ye nua ba na ono nso mental agromantic ayi eye senses no. Nye eye sense yo agromantic eye sense na je say adwene na ahoma no. Agromantic eye sense.
on say the same thing on said bema ne kan asem bema ne abobo ya driver upu bema ne say wa ware bema fon e ma ne bebre sa o so no otia wo na wo oti no ohu say asa onyo bia abobo ya driver we jan kwala for ayede agu ne so on say bema ne say o kwale bema foforo on ya bema na ya ne hwe o ne mu ma yan kan se mi kire ye wo nipa duwa ne sunsum o de bani dina enyaw big mama but till the film na yenya me nkwa homa no so na se de homa ne si bone ni na no de akoso ya ababa ya semi no kreni areho pa ewo mu se waye bi bone bi mpa yese me ye oba ntina me ka bi ama no ekwan aba ma no so asade na fa so no o se obi a wo se de ne do etie wutimi se na oba ne do no ebro ba ma ne de so enti ba ma ne so waye ne bone bi kura onyai na ye hwe ne yare ma ne ho nto no bo kosoro ba fo ba ne mama me no abeye nim guase ama wono ase yare ne be kese ne bi obepa no abeye nim guase ama wono a nipa na yebone adenti na me bia na me bisa sasem we adenti na mema de bible say adwamambo na titi yentem adenti na bema de ono de okowe bia na ye style bi oba de na ye chasem no na menti ase bema okowe owe kwa bonten wo be ba ori fi hin na ba bema wo be ba because o container mama kama sa o de ba abaya ne de na enyeye what asi be yeye I don't de no yeah let's get the record straight dabi enyeye ne kire say be ma no de sika botwe abobo ya nkola afogu no so sika ben hwe mama na one ne kasa ye itu se de se de mama na dabi mama no nsama one ne kan nyina kire say abusua no omomfa ho objection overruled so stay objection sustained. Abusuo ne fa wo mo fa ho no. Ana de bi o mo ye no eyesikasem. Okay. Ukoto sa asem asi ba bi a pesika to esu ni nyina beba fo. Yeah. Eyesikasem ti de bi o mo gina kasa. Anya se onye yu. Nezo so no. Emfa ho ne de sika enim. Obi betimi aboa. Yeah. Doctor bi wo kra obetimi akase. Finipem. Be finipem ahwe no. Yeah. Ni efam pa internet because abaya no no wo fe pa o. Kama papa no di ni huni so. Emi wanwa. Eno se me cancer. Di ni huni pa. Obenya depression na obi odi ni huni. Obo wa moment adwen de beba pe no. Na ne refi no. Ho. Say down drew a chair bebreza o. Edu a chair odi ni huni. Edu a chair kakra obi a wodi lampo. Me mete lampo na misa. Wotimi aka lampo. Eno aso te so lampo. Na Liliana. Wolomo na se ne se. Wolomo menti ase. Wolomo no so. Wolomo no. Ah de okan no. Chese onya no kwafo. Oh yeah. Abuja yankwa ahoma no so na se wolomo nkran fo me se mo amobe fe obi yankani a na dauma wolomo nche mo wolomo na se because nini to aka se o mo pai to aso wolomo ne o so wolomo wo shi e se onya no kwafo aka wo shi aka ho wo no ka jo ya fa bi anya se dia ebe ha dwen yenhwe se obi aba ahoma no so a okay yenhwe hello Madam, Mr. Chumfi radio no kakra ma me why na yentimi no kasa. Hello. Inya radio. Papa, madam ma odin baby a kasa free me dofo. Eh bon kasa free. Amanse center. Okay. Papa, madam ma yanko. Kaka kra de se. Oba no kunu abi ni. Oba na ye bone afekiri. Sewa. Okay. You better want to say, hello? Hello? Apacho Monsha, Yahumano, MIA, na WhatsApp number, no kata, ne was on free. Okay, hello? Hello, Bajwa. Himani, Wadama. Hey, oh, Bajma. She's a Saudi. Sandana, I am quay. Sandana. Laugh hello, Sanuka. Yedi na no Islamu. Nyami se papa. Papa de me ni jio. Nyami sha ne pa. Aye nua no. Se doctor say obenya abetu ahana. Ye bon pa se o hwan mayen. Na e ma me no ba ye no. E ya na times omuta ye man. E ma no kwa ye hu ne nkate se obi aba ajapade. Mi hu se obi aba. Wasi say that obi aba na me ni kwa ajapade. Me be me die. Eya ma me o mu ya ma na ye
ye ni megu asekakra nti ya omu ntu obu kakra omu ne mema ne tensu a omu hu mema ne mobo mema do me bo se ya no mu hu mobo to omu hu mema ne mobo kakra obaje mpa che t-shirt no ye nko Facebook enti ba na nya t-shirt ni bi Obajo agina ho me ho na se de osi pa obajo obajo t-shirt ka me am de bi bebe yi jadwo ne so what me am ni de ne no ano problem ni ma ko adu why ebebre mu bi ebebre ma ni nyina ebi okay obajo ma nya pacho yen hwese bi a ofufro aba hello ma papa wadaro ma odi be bi o we dey wa fasi wa dey Robert me ka tefi kochu Fransa ayi bota te bi gina no pe na o hwe me nua ba ya o ko di 1 week wo be ma ho ya na ma o ke emema na ma o di be ma ni so be ya 1 week ni ya ba fa week ni ya be ko ka ti do boko what I say eji se ya me ya do na be ma na ji ati se obaba no be e di enu no wa ga ta kwala ni e dia nessa uti studio na wa ne cha na nya ne ba awu ni bisa nya ne ba fa ka ma ne papa eji we de wa da uruma wa ba mo we de mo na mo ye di ne no ni wa kwala ne papa me da se yen so ye da se yen twansu anana ne ho ne enya adwuma okay hello oh kafra hello Mama mi oni wa pre wa papa bi hey asunge kan no be ka mo dey Count super Nhyira. Oh, enter that is the draft. Mama Vicky, any mama do say. Oh, man, I remember the baby on the body. If I quite an example, go to you. The same as well as until it is a lot of that market. But, contract one, let's say the weekend, it's a young boy now. Something better at the end of the year that I didn't buy. You don't have somebody. About the level I'm catching. Member is the one moka. Every man who abroad. Sabi inform me and sa. Member is a Kenya to be informed. If you are for your bad vision, and I'm out here. See now what you have, I'm supposed to get my rock up on a bench. The bar is a big Venezuela. As I got better teaching. Sabi great as a man. Let us be together, man. Anya Hikiano, but why did the man who should be said? I come to about one of the fashion. Sam, I should be possible. I said that. Or see, on only my detective. The way you know about the woman, that man is a woman, don't they come here to a Japano? I'm a sort of a bobber. You get a man in some to a geno. Who can share the any debate? Oh, mamma, no, I'm watching. Okay, ya be ya family. Hello? Officer! Officer! No officer! Hey! Maho! Mo asuja ga wate. Mamenja mia mo fase akosia prokura daily opuni wo America memu free ata church ma go mcha pa amazing case market nzo ko bla black we flip oba pa bia mcha mu hey o we nya Nigeria ashemuni no kwakwata na oba ko sei ye be sina ko ele ya yo fa se oba ya o de wo ya kuna ko to woni mu ase ke o ma nya woni wo ko wo buhwem o mo ni ni woni wo na fufuo mu kadi awoye wabetra hwe na emergency akase ankula no ko dress back da bi obwa omo ko dress ko bi se wo mo wo biesu na yi the ball no so njo ebo na wo de legacy back na ko na o tere no na wo de ko ye njo wo biesu na ebo na o dwam so mo ko lank de kete mo pa adwuma sua mo sua adwuma mo de mo sa no be bibi amada ache mo ha man fo so no ise mo de mo na mo na ye foro mo mo da ne kramai Obi mbedubia na yefromo. Obi mbedubia na yefromo. Oba ko sia makra wate. So ye jaw kwan pa ye ntwasi okosro. Hello? Yeah, hello, Ohemaa Benewaa. Papa Bright, me mo ha. Nampa me jo so pa nampa cho ho te say. Ko pa dom ye ho ye mo so This one dom is your pa. Me chia Lady Good White. Ana big mama dey say dem see me hunu bia no mani age. I mean, na minya panyin so boost up so pastor so mechiano. Okay. Ya na watch sports team na yara ni boys ni na Richard Omuso amami. Oh, wo mod bejo so. Your friend say Ohemaa me say asem no ba o si ehwe asem no problem wo mu ni ehwe ni e kan ho asem ni so because ya say
bɛrima ne ɔbaa ɛbɛbrɛ ayɛ adwuma na agyapade abam bɛrima no sɛ ɔbaa no akɔbɔ adwaman ɛnyɛ adwaman a wakɔbɔ ho asɛm ne yɛbɛka no hɔ berɛ a wo ne no abrɛ no ɛso mfaso no bi ne yɛpɛ na kan wo bɛrima wo sɛ wo nua baa no a bɛrima bi afa no na ɔne no ayɛ afuo kokofuo mmiɛnsa a ɛna wote saa mmerɛ ɔbaa no so ɔbaa no akɔbɔ adwaman nti mu no nsando good because also was said that person na bush of volcano. What then woman and to us that down when fans are done in crying about cocoa only or no banny any day also ma or banny be and your papa on I mean again no free with so many by any day about him boy again the get boy no hubby and the men say mu job boy we shall say bushana any boy in casa no boy no or nya de say be a bushan ko be fiu nti mo de asem obebam bi na bo no mbetwe boy na ba na kwa bi be fa so akra no e be bo anu ye mo ana no ho ntom ona enua small girl ni de wa oba hema hwe abaye pa baya fe yo woni mu no wachi enso mema yo bi enu wa chese wo press wo na we ne say onu kra do ba wo busuafo a wo ma me no na nam say enye onu nti wo nko boy no kra we good say mo ne kasa wo so obeba no nko obi kra ba kasa wo ma nti ne mo fa ko no kope obi abaye won kana no ntum na enipa no mra say oba na say ye ya de na say wo no asem be no obeka oba hema nyame nhyira pa nyame nhyira oni adwuma pa mo ye no nso ye ta mo chi pa nti na me nka mo nti nyambo o china ye besa akasa ye bye. Amen. Okay, yemfa ba community so hello. 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 Good afternoon. Good afternoon, me da for wodi baby akasa free. Ohemaa Mike ni o mankanso. Mike yenkwe. Ohemaa nta sumo eba afidie so se ni e kaya ni edisua de. O se yenuanum omo no fun so omo ba fom ha ya. No omo be fa ha ma ne no omo tini ya. Omo ye japade na se wade jaye ne ba. No omo ka omo kuro mama mra asem. Timi de se sa na omo be ye sa de a afutu a me de be mo omo ne se omo ware ya omo nware omo kuro mu ni. No omo ye japade no so omo koye no omo kuro. Because we ye ha santi ha de. Woni no oba bobra eye adwuma na wade jaye ba japade no mute ni obi afa ne de. Ti so obeka se ye wu ma de na se wu ma ni bibia. Eni adenti no wan koye japade no wu kuro. So and if you was to a mema ya na yitisi master ewa sa akwan so me den ka wo fo mo mama na ka wo ni wo mama be kasa no bitu wo ho fo a wo be ware oba na oba ne ntina ne fie wo be ma no sori ya na ukofo ati wo na wo ti wo fie na sori na ko na meme bu ma kwasi adodo oba ma woni enyam ya ji so ye da wasepa na sesi na breaking news kakra yensa aka abeto ye wodwam tie se ye de tumonim ne se yankasa ye mamme Reverend Dr. Patricia Asiama ya jailing for 15 years. Okay, Patricia Asiadua owari ye die e friend Asiama enso e be court dia e dia wo ha ne ye Asiadua ye yankasa ye mamme agrada court wa manu enfie dunum just in we see na really no eba abeka yensa big mama wow bra Facebook never hear na eda so den no oh say agosia oh say ade bi ha wo ya no wapem enya me de kra enya me de na emom ono an dancing show lesson ade no waya se mini no a kabra wonya case bi no a ye jai no nka wo se o hye no so ye but wo hu se Ghana ha wo sika oh Brian Shaw 4.5 but share court to her and I did mama oh abusia be should be just ahomete on ye de na be yo ne kapa efu ono na ye de na be yo kapa efu oh kapa efu kasa ade wi afi a wo dia oh say Ghana han no kure nia enti wotimi kasa say what the sika to police for penny for kure nyina enti mi momu de
onko no mfansie nyansa nokre uji this obedem oh Ghana so no dey any mpanifo na okay evangelist who will be oh yeah the match go on na what's say current court what's say mama hwe when dey me say dey current court jail agrada 15 years for dependent church dependent church members and defamation by force protection. Yeah, for protection. Force protection. I am here say na big mama can say Ghana ha no kreni ha no ko ha anamra ya adwuma okay na onam abonten namra no nso mu me fa say sa no no hu no yeah onam abonten namra no nso mu I me yade ba ko me yapa grada 50 years no ko no do ko de me yapa no social media so nya da biem sa anu ane wo ha oh yeah no na me ha because depression wa Ghana ha na ko social media ko hwe na do no ye mane tra so adidi atam na na mempe na de wa no si eye ne nka me hunse nka nya yibia anka se koto hu ne mobo na nka omoteso kura man ka person kom koto o man be 25 anka omoteso ba 25 let it go ye me kaka me kan se ne kapa ye full ewi ase bibia ni ho a kuku oba definitely but then go to a yen hwenwom wa ma manfo asu ebia hwenwom no so aye enye fair enye de se meka so ba metena ba se sabi ma me fefefe ye mfa no 15 years enye bia o kunu ne ma enti abusua wonya bi hwe ya behwe kan ne ebie enu na ye bie ya ye de ya wo jini baby bia wa asase bia adan me bisa me ho se na ne prayer mantle so se etu bread ya ai wonu se nano last 2 weeks na me kan bi se enti ni pa bi wo a ya onwini se dako ne dabo ne beba eti ya se adere no mama se ho na be ya sorry but then o da bi so da bia we na ye Daddy daddy be daddy is off for me daddy is so for power no so ya sorry na ho na be jeje ho te se de ono jeje ono be di na ade ho so ono soldier church abusia de aba eno no na chese ye maame no court mfio de ama no de be frechire be bia se onim se hira de eye de ne a ye be ma mohunu de eko for me I am sad because me your ba ewom esenkoma na ni da ho de ne so yes eno no na bibia ha me enya mareho se mantle na egu ne kom no o first Erade mremu oye de eche we o Erade bebem na me bebem oye de eche we yeah the mantle way different we no na me beba we okay yeah abusia ni nyina no ye de ya de sua se kro we emra wom medofo ye wu ye biare ni ye awade mu na awo na hwe ne mfa atwon ho wo hwe na se bibi na wo ye bone bia wo di bia no make sure se kruwa na ye de ama wo ya brabo kruwa no enya ma emoso ebeye ma abusu a na kire se eya adoye ye ni adoye na Awurade ma na ye ma abuso na mo mfa adwen pa fa nante fa kuma mfita nante na ma utiri munye fine na so de sa nante a nya me be kama ene ye de ubesie ye be di dwa kakra na so ekubo ya do ma kina ye be san ya beto adwumadie so production team na bo adwuma a free a year a programs manager so producer stylish fori hana panyine ne hana ketwa wonma ba adwuma pa wuli Frankies na fe Mr Collins o ma so internet ni mu ama yenya na pa to me enso etina konso no achi midin de Ohemaa Benewaa akosua ketwa ete say nyame ado okoro na efe se news no ahwe bi mere okra ba me say na wuntimi ne di o medidi what did he ton ade ni empon what
abusia ara wo semasina so wo se edidwa enu ntina mesra wo se bema na wotie mesabre sisie ni mu ayemre na sisie ni mu ekuro nyina bem na wontimi fanya hwe enka tete no bema ebe yiwa pia na ye oboto me na enu sisi kasa na yiwa pie enu nti deku man show herbal what's this kind of okay ene mam check me sam from herbal center what do you be na top cent party ja mama ria sia can you hey no daba afa pacha mama friend he no ko ni abri say maso ya yeshiro nana se baby ameti yetumi ena me wo fa send me ska inka wo de ko si wo bi ni pakura discount yo de ba yenso abi ko yi e ho se bebre afi ko do mo bu sam my transaction ho da so yo gonorrhea netete wo se fele candida right and netete wa hi fi on sebi e kura dukuru wo so yo ba no bema no ensanse wati ama se wunya ye se ko deku piti mixture e wo no ma deku in the process it means say promo code no Nhyira FM number no 0243 205969 0243 amansia ruwa PC and what do we hear juma eh they say we can yo tap PNC no promote we hear juma nyene enfie duana yachi enu nti se wo pesika krabia bi edu sika abedo no ma mesra wo duro makati a wonyira ye efie papa no wewrem anase dwumakuo papa no wewrem no wo ye savings account current account and susu account account bi abeso bi no wo bebie ama na do sika no abetum eba bosia so dia enya na watie dikura esa se microfinance loan wo benya bi ye bosia ye de bema susu bosia commercial loan SME loan pension loan salary loan chesa bosia bia controller loan so etia digital banking services no so etia like ATM services no Ghana service and only a mobile money wallet when you are now to me and go to Koiska one day and also over dial our phone so yeah this is mobile money services no so we deliver according to your specification and also offer free advice and consultation as to which door fits where for your pocket. For your beautiful furniture sets, wardrobes, mirror, beds, stands, living room sets, sofa, we sell the best. And that is only the original from Turkey. Locate Dunamis Plus in Accra on the Sprinklers Road, Coca-Cola Roundabout, Atinga Junction on the Royal Lametta Road, Tonosu opposite Apapa Junction, Afranchu opposite the Cars Quarry Factory, all in Kumasi. Find us in Tamale at the Chogu Roundabout, Sunyani opposite the main entrance of the teaching hospital, enter Adi at Market Circle. Call us on 024 217 4287 transport terminal no see ho na asem cars su ku mo SHS no ya wo any aduma ayede and ti akonya basa aduma bia ba mesro and follow us on all social media platforms at Dunamis Plus Limited. Dunamis Plus, we give you real value for money. Welcome to Dunamis Plus Company Limited, a paradise for everything doors, furniture, and accessories to make your homes, offices, schools, institutions, and other buildings beautiful. At Dunamis Plus, we are noted for our original premium Turkish PVC laminated security doors, MDF doors, WPC composite internal doors, full metal doors, aluminium composite doors, and many other varieties. Our doors are waterproof, anti-rust, fire-resistant, high-standard, quality, and affordable too. We deliver according to your specification and also offer free advice and consultation as to which door fits where for your project. For your beautiful furniture sets, wardrobes, mirror, beds, stands, living room set, sofa, we sell the best, and that is only the original from Turkey. Locate Dunamis Plus in Accra on the Sprinklers Road, Coca-Cola Roundabout, Atinga Junction on the Royal Lametta Road, Tonosu opposite Apapa Junction, Afranchu opposite the Cars Quarry Factory, all in Kumasi. Find us in Tamale at the Chogu Roundabout, Sunyani, we are opposite the main entrance of the teaching hospital, and Paradise at Market Circle.
Baby, what do we UK, USA, Canada, Germany, and Australia? What do we me a friend number no? 0531 431 448 and that's 0246 725 909. Exxon Plus Education also putting you in charge. As Fantastic Rural Bank, Ohemaa Benewaa, both local and international transfer. That's a Ghana hand will bet me a transfer. Who to find some anonymous and accessories to make your homes, offices, schools, institutions, and other buildings beautiful. At Dynamis Plus, we are noted for our regional premium Turkish PVC laminated security doors, MDF doors, WPC composite controller and as accountant general department where and we answer the guarantee be and you feel now commitment fee bia the here so ubewera asante achim rural bank aso ye bia ubo na ona ko asema Simedia Pepe Dusika Asha Wusem Luka Baby Ayawa Yawajansa Asante Achimot Abu Kwango Jaso of Wansi Odumasi Ayedinase Apu Panta and a Roman Hill and face your number no a 0501 333 461 and that's a 0501 333 334 336 Asante Achim Rural Bank was here Bemo Kusikano and Yini Tolu Debia Rada and a brayer and a telephone bundle allocation. What's it? What bundle now? What they chat? What they show movies for YouTube near them? What's this? Can you control? Name we had the percentage up bundle in the swamp and until $400 this data bundle now. What's on this channel? Okay, I'm checking my phone. We are not 190 gigabytes. And then we party that Mama Yasan can you buy? 10% more data. You know what you have to say? Masoya yesho na na. Sebe bia meti you and I will fast and miska. Inka wadi ko singo bisno ni pakwa discount. Oh, wadi ba yanso ami ko iya. E ho se bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Ayi sisi bese bi asenso ni. Enka chibra ka cho for say. On download tap send. So download tap send or send this come away. Baba se mobile money. And our bank account. Tap send. Yeah, tap send. Vitamin C ke sia pa and you know. And to you na America Canada. So Android so iPhone. And once you download app na to phone so. In the process, it is ourselves. No, but it's your FM.